ternyata Dini. Kuni mai batar ke tepuk. Jani jak subeliu Dini. Om Swastiastu. Adin lok ketur. Ulang benpok. Om Swastiastu. Tepuk tangan tumun. Kini-kini sudah tiang ranang liang segenten. Ada nih tiang Dini memondok ring pedukuhan pandan singit. Kesarengan nih bapa dukuh kawin. Teke nih mader itu. Sing kodak-kodak liang segitu ya. Mara bangun di tiang niki semua sudah dundun munyin kedis bang tawa. Kedis ya. Semua sudah cek di kedis trukcuk deh. Tawang kedis munyin kedis trukcuk ya. Cukilang, cukaling, cukilang, cukaling. Iyo ilang, jual maling. Dapat subuh Dini, terkotok kan? Apa? Adi marah teke. Hah? Wak marah teklen kode. Misi ke kota anu apa alih ke kota? Alih timpal itu di kode. Tapi kini Nas. Engke. Di kode. Konyang nak ditusing. Sangat bahasa Bali tawang siap. Men bahasa apa di kota? Bahasa Indonesia lu nak di Bernesia. Bernesia. Kengken bahasa Indonesia. Beliu bahasa Indonesia. Wak mana belajar bedek-bedek sing ketua masih. Ci bisa bahasa Indonesia? Ada naki sing nawang ci bahasa Indonesia mau ci ke kota. Nah, bedek-bedek bisa. Dan saja ci bisa bahasa Indonesia. Kalau tes aki ci. Oh, cik tes wak ni. Iya, pang saja ci ke kota muda ke gan ci ke kota. Nah, Jani, dengar punya naki nak. Semangat. Iraga Dini ada nih di alas. Coba dengar. Madan punya kedis. pagi-pagi saya ada di tengah hutan mendengarkan suara kedis, suara burung. Suset, bibir cik. Nah, bedek-bedek. Ben, Nah, lian kan kedis, buron bak saja ada di alas. selain burung banyak buronan binatangnya di tengah hutan. Dua cik, Dua. Nih ada teh, ane ngeranang aki jak kedek ingkal-ingkal. Ada buron besar. Ini ada binatang yang buat saya tertawa-tawa. Ada nih bojok-bojok, kejengat, kejengit. Adanya monyet-monyet kejengat. Yeh, Berasa cik bojok? yeh. Cing orang wak bojok deh. Aki orang cik bojok. Melima aja kecil dah. Ini lima laki. Ke wala sing geng-geng. Adik itu. Tuh jadi janji kan besi nujuh kecang. Berarti sang bojok besi. Benar. Tuh bentar telur kecil. Ya aki itu dulu. Lebih bojok kecang. Cik bojok, aki bojok. Hanya monyet dan monyet yang bisa berbahasa saling adu. Begitu. Cik jak aki bojok. Berarti ini jauhnya bo. Bojok. Ambure. Ada cuma orang cik ke kota. Aki nak ten cik ke kota. Woi. Eh, Cik man ke kota masih. aki ten cik ke kota mesti. Kengken tu kengken. Aki kan melalui kota setimpal aki yo. Panak nak gelam. Oh timpal. Dia kenapa nak gelam gitu? Oh, gelam. Kengken. Betul. Anu cik kengken ada cik gelam. Terus? Takuan ke bapak. Tawa nak gelam takuan. Ada ke dokter segitu. Kau di dokter. Kamu sakit nak ya? Iya Pak Dokter gitu. Iya, tunggu. Kamu sakit apa? Saya demam dok. Dari duang dina gitu. Bahasa.
Sakit itu malu. Kan periksa yuk. Aduh, benar kamu nih sakit. Gitu dokter. Terus kengken bro. Kayaknya obat kan. Mah betakuan dokter. Nah, Aduh, tunggu dulu sebelum bapak buat resep. Kamu ada alergi obat? Gitu ya dokter gitu. Ada pak dokter ada. oh kengken bro. Obat apa? Obat nyamuk ini. Aduh, obat nyamuk sih yang mulai dari dahar dona. Sini dari darah obat nyamuk. Ya, juga. Kapan ada obat kan dari darah. Awak. Ben. Oh, itu kan Bus segar mana? Ah, Jangan memien gelam. melalui. Lalu gelam. Oke, kan, terus. Cara jani sih gitu. Jani mana nih? Bemani memien. Boleh kasih tuh. Itu aja ke dokter be kekurangan nih sih gitu. Gitu. Periksa ke dokter. Ibu sakit ya? Iya, saya sakit kepala dok. Gitu. Nih Ratu kangen atin saya gitu dokter. Periksa men. Celak. Aduh sakit ibu ini berat. Gitu dokter. Oh. Wih, Ibu punya gula. Gitu dokter. terus kengken. Pedih memang kurang ini loh. Dokter ini mengada-ngada. Jangankan gula dok, beras saya tidak punya. Minyak goreng saya tidak punya gitu. Ada, sing gula gitu. Maksudnya munyin dokter itu pantauan sih mas. Oh. Gula penyakit tuh. Cara jani apa dana? Apa? Diabetes. Sing gula nyeduh kopi barang sing gitu. Oh, gula kadang lagi nak mapan gula, beras, minyak Sing goreng. gitu. Mana nak lo kan gula pegangan di pon. Aduh satuan. Iya, Kengken. sudah tuang mau boya-boya. Kengken tuh. Lagu dini ada di Pedukung. Iya saja. Ajak bapa ke bapa yang kain madi. Benar. Dari Kalau dia nama ben mesej made. Nah, kegina nih, di bapa tuah nutur panak nih, pianak nih imadir itu. Belantas kecup. Segitu yo. Semangan coba bantu tutur imade teken di bapa. Saat maka punya tebu Benar. punya tebu siram. Segitu yo. Benar? Meliah ya nih, kena padang di samping-samping. Oh, artinya imade punya tebu. Benar. Iraga padang nih. Ini saja. Iya, dua kencang. Dua kecil. Nah artinya nih, imade bang, ya aja tutur 100. Iraga 5 kan dirasa berdua iraga. Oh, raga 5 dia banyak Oh. Sok berdua saja segitu. Kuliah gitu bener dua nanti segitu. Kuliah ada raga ini berdua. Ayo malu. Hadir raga kalau mau janji jadi imade. Iya, eh. Sumpah tengah. Sumpah dengai. Jadi menjanji dari made. Ibi ulang ibi lagi mau janji. Jadi menjanji. Pernah. Kapan sing enggak dengai? Lan jadi di made. Aneh yang mana? Oh. Nah, Jadi yang mana? Ade. Ade. Itu kan dengan hati kan. Anu sing ten bangun semang Sengerti. aja. Wajib sengerti. Laga berseduk basah, laga kemo langkal ngebodo. Sing tahu dengan malu beli-beli ni segitu. Kenapa paling si malu gitu? Jam kuda bangun. Jam 3 apa bang? Jam 3 cuma bangun. Rajin. Jam 3 wak bangun. Benar. Tapi wak min sambut. Wak min. Jenang isi. Hai dokter. Ake, boleh sih ake. Ake. Maksud Bahasa lain hijau ake. iya, ci senang mas ake. Aku bahasa Ake itu nak di dongan. Oh, ulin kedonganan gitu. Ake nak dongan. Ake. Ah, Oh, meneng ni cara wak. ih, wah. Wah. Ya cara dikuda nak orang. Wak. Oh, wah. Badan belen bapa wah. Ya, sing gitu. Pusing. Iwa tu len. Oh, iya don. Oh. Badan nak itu. Si jam kuda tu ni bangun. Ake jam 4 bangun. Si jam 4. Iya, baru ake bangun segitu. Nyemak ake sampat. Iya, Kerek gitu di pondok. Boleh kini langsing lagi. Ulian gaib nyampat. Iwa kan gua bangun semang masih tinggi. Bangun semang si balik kasur. Balik kasur. Balik saput. Malian siapa kan Menjar. jangan tidur tu.
Pernah kene ci boros. Supaya ngotot. Awak ci gede. Baru ada timpal nomor 1. Beli. Belum jadi. Iya. Ada made, ada nasi. Di made subadini. Jakarwan ben beli ngorto ling kuning. Nang apa tuh ortang beli busana? Sing jangan ada ngotang apa deh. Nak beli ngotang made. Ngotang apa? Gitu nak madakuan malu. Apa ortang beli tuh? Iya. Man toleh tu made. Keken tu. Cara buka tutor made. Ulian bapa. Bahasa saya bang tutor. Kini yang dua benengalah hati. Made mula 2. Dilihat kita udah meh. Toleh itu bagus. Sekodak-kodak ban bagus itu. Aja mula bagus sama made. Besek ya 2. 2 besar. Nomor 2 bagus. Bagus. Ada besek ni kuang. Apa kuang itu? Iya. Sengelah. Kini. Ada. Cici kuda mengelah. Lewat lu. Memeh ratu. Lion. Ya, mempersembahkan do istri. Istri. Oh, yang besar is 1. Dan besek is 1. Yang 2 is 2. Dan 2 is 2. Yang dulu istri. Dan dulu istri saja. Akhir mana besek? Oh, alih berdua. Aduh besek ke segerambang bang. Beli. Besek. Karwan ben beli ngewado tiang. Sake walo beli. Ya. Sekadi kesiraten Tirta Sanjiwangi tau putan tiang. Bunga tanpa payah. Adone lantas beli ajak daduo. Ane sekaten ajak tiang dini di pedukuhan. Diaston keh iraga sing begeteh abumbu. Beli ajak daduo besat maka nyaman tiang. Suka kelawaning duka we beli. Sepet kelawaning demen we. Beli setatu ada di samping tiang. Tuh, mendingah tutur mati. De, raga, rua benede nak sengidang ada ni malas. Raga wak mesawitra jelek kelawan melah. Raga misi kondo. Disebat raga pang barang-barang. Diliang barang-barang. Pangsing nyenang disebat dekat kalian nyama. Bisa. Mara diliang sepah ada megarang itu barang. Boleh belen made mat dua ni. Beli. Yang mai pakai tiang malu beli. Ken de. Kini beli. Sake walo. Ada nih sangat sebut tiang. Oh, mak dia sebat itu. Semara dengan orang demen, jadi sebut. Untuk ken. Ada tutur deh bapo deket jani yang sengidang laksana. Tutur receh. Kini itu. Ada tutur nih bapo deket jani yang sengidang laksana. Yang diraga hidup di bumi ini, hidup ini dijaga. Apa ngidang konek iraga, waluyo sekadi taru cenano ring tengah wana. Nyan cenana. Ipunyan cenano, moguno ya ipunyan cenano. Miyek ne punyan cenano, ajak bekejang di tengah hala sing ngerasa. Gitu masih iraga, dadi jatmo dini di bumi, panggidang iraga moguno dijaga. Tuh tiang sing ngidang. Nyan tu benar saja munyan madek. Beli nak ngelah misi. Punya anting. Punya tiang beli. Iya. Mencengken punya tiang. Mentoleh punya anting. Uleng ke bongkol. Kau dimuncuk. Haran lah buku. Ngelah buku. Oh, bak lah buku. Ada. Dok bukan tieng tu. Ini bukan rumah jalan. Oh, kaden. Ngai-ngai. Nak kaden nak berumpamaan. Sake walo. Apang sing kone iraga. Waluyo sekadi taru api ring tolongin wano. Punya napi kengken. Memanasin timpal. Nyai timpal pang sing luwung ajak turu timpal. Pang sing ketu yang iraga hidup di bumi. Aden ni, sing kena yang nak nikah dia raga memburu sing gitu. Benar saja. Raga dini dia alas.
ente tadi yang mau guru masa Gitu subo. Dua Dua subo. punyan bule dole. Kengin punya bule. Nak len abang. Ragus yang ada angon genu. Pisaga bang. Ragus yang gunu. Sake wala punya bule mau guna. Masih sih gitu. Dijan mah guna deh. Mau guna punya bule kan. Ikan. Dadi yang gon pratimo. Dadi yang gon sesuatu. Bener bisa. Benar cara orang beli. Ada janji sendiri. Subo ni madan tajak tengai. Kadang beli majanji ajak tiang. Ane beli mai jak dulu ngalih mati. Dia mau balik guri. Beli ni mau janji jadi dia nyekan nak pang boros je. Semang orang bangun lan jak mau boros. Pakai itu Mara teke. ke walo sekonen tiang boros kemudian telangin wano Bakalan tiang dia. yang akan mengeras lunas pengeras TV maluatkan ni bapo. Pangsing yang paling tiang alih tekan ni bapo. Benar tu dia. Nasib pangsing kalian kasih. Benar. Ni alih malu bapo ke pedukuan sikit. Lan lagi tu. Lan ni berjalan. Yang diajak mulai Benar. si bapo nak ado masih kok bergerak ke gina ni di tu. Benar. Jadi saya bapa. Bapo, nang pakai tiang jadi bapo. Yang cara lunas yang semangat kita pada dia kebenyau itu. Semang subuh bapa man ngawalik tiang. Made itu pianak bapu Yang bapo, yang juang cekibi kelawang tuan. Meh kau nanti. Sing nyantain made mau kan bapu buka semangat di janji. Itu masih benyau ajak daduo. Ilunas kelawan ilanus. Iyan sing dekado ani lakar mabuhat. Meh made sing mau ken bapo. Men apa adawan ni lakar mabuhat. Nang raos ang kapining bapo ning. kini nyen bapo. Ring dina ane jani, di tiang, ketu masih beli lanus ketika ni masih beli lunas. Lakar kemu mau boros yang tengah yang atas. Ane jani di tiang lunas pengeras titi, kini bapo. Inane jani made lakar luas boros ke tengah ke ngalas. Benar saja bapo. Nang yen dadi wan buka apa pengitih bapa nani. Nang mai tegarong paken bapa madu. Ni ajo kedasan kena bapa ni kapen nang ade. Ya siapin dia penyau ada di tengah kengalas. Melak benar matingkah. Ngumanti ni nganutin kati satu kelawan ini. Awin nang ada bawasang rumah gawitan. Jaga lo kita sama sto kasih tangga jaga tertib. Manut kati pangiling-iling sang guru wisesa. Apa madan jaga tertib? Apa dan jaga tertib?
Gumanti ni raga wajang makajang. Sidaw mapahayuan ni madan palemah kan jagat. Pilih-pilih kan ni jani made. Itu masih benyau ajak dadu. Lakar luas memboros ke tengah tengah las. Pangsing ngulian benyau. Ngawin nang alas usah. Ngawin nang alas cemar. Ia diapin ke benyau atau di tengah yang alas. Taki ning sewaka guna widiane ne buat sang benyau. Gumanti sidoan ne madan nandurin karang awak. Ia diapin ke benyau cengelah tegalang carik. Diawak benyau nanduran ne madan kebisan. Nandurin ane madan haji kewerukan. Awin ng sangyang sasaro, pinako di pawis jaroning atnyane. Saudara ya benyau kasih nanggap. Iyan sido ngambak ang sasaro, ngelah benyau kebisan. Masa itu, masa wabawu. Berah mana juga kacon. Kajian gitu daging kaselu. Ning, Kijang bapa. materi piau kiana bapa. Bapa sing je kaliu nuturang made. Awin sing idang abak ngane madan serakino awai. Sadino patut benyau niten ning dewek. Nah, ane busan cara raos madin. Dina ne jani lakar luas memboros ke tengah alas. Benar saja bapa. Mapo sing yo kang andang apa jalan madin. Walau kene nanging ngadang malu. Di piapo daging ngelah rainane. Di budak liwan ugu. Muda kliwon ugu. Nah, Ane jane Jani uras pati umanis bapak. weras pati manis. Wah. Dino dah hatengat. Yen alih kala ning rakino. Di Sabtu warone weras pati. Pangurip niyo kutus masih mangan. Pati mangan. Yen alih pancewarane manis. Pangurip niyo lima masih mangan. Semua mesti mangan. Men. Yen pepojolan dan bapun aku. Benar. Ni subuh madan dino ni. Bak moh misi puyung. Bok muh misi puyuh. Men kengken tu artinya tu. Ini untuk semangat. Iyan benyok ban pejalan benyok. Benar. Sido mepik oleh sani utamu. Ke walau yang peleh ban pejalan. Ke panca bayo kati nemu. Lelong pejalan rahayunya raga jauhnya. Dijelek pejalan itu. Sengkalu. Men kengken diaga pejalan pak rahayu tu. Awin yang ada bawa sesuatu sastra. Wah, diot itu semakin dulu. Ni jang terjangan wannya. So kalau kelawan ini kalau pangubakin titian. Sane kabar kamu. Majang ring itu sang yang teramu kami. Kijang bapa. Itu masih benyu ajak dadu. Yang bapa. Mekingkin udian ya benyu. Ane si malu dasarin banuna si ce. Majang ring itu sang yang teramu kami. Muda je raga.
cut di utama. Muka wajan benyau ajak dah dua. Man kengken ada yang aja. Ien super lunas banunas ice. Si delanus kadi pejalan. Sing suber. Jak man gen mula bapa ngwalek raga. Bapa, amun tu ke bapa subong icen di tiang tutur. Kadi rasa dini ring siwo duaro kena di tiang bapa. Ane jani di tiang lakan berjalan ke bawah boros. Nah, Yen bapa ada keginan bapa di pondok nantu dah pulang. pan subuh kalah sangai. Pan sentajam. Ikip anak kapur. Bapa kelancaran keras titi lurus. Kita bapa durus apa? Beli? Yang. Bapa subong icen ni raga pengeras titi. Nah. Jani supo ni madan tengai. Berapa tu kengken? Bekal lah kengken. Makan lah. Nyemak bekal lah. Beli nyemak berapa tu? Belende nak mula bekal ke rambang. Ya Bang Atis. Sing itu, mune ke kedai awak ni bayun ni ane patut. Ane kelangkon raga memboro. Ala cima bekal lagi ni mak Prabu. Pang itu supo beli. Made ngoyong malu di ni nak. Enggak kan bedek. Hei, enggal. Itu yang berselipran ya. Teman tapi menyambut jangan Abot suber, bekal suber. bekal supo. Benar. Belakas tu. Belak. Cungcang apa Yang gitu? apa belakas ke tengah hai ngalas. Ya, Dia pelih lagi lagu memboros. Aja. Silur malu. Kata kayu dong. Ada lagi kau hebat. Iya. Oyong malu nak. Panah tiang bang Kone aku. madeng apa panah? Pelih mak Prabu. Sekan Ci gara-gara. Sebenarnya bekal Kacau di sini. kacau. Prabot tu supo. Nah, beli apa Bekal domba supo. suber. Paksa jalan tajam tengah. Jadi raga berjalan pun tengah halang. Lan. Supo raga dari tengah hai ngalas. Hei, gini ni semana apa ini? Sing mana ko? Semana apa ini? Bomadi ini. Sing ada apa? Nak alas linggah. Jak ke mana mendek? Ketengahan ben. Tengah mendek. Lah. Lah. Beli. Iya saja. Kedes tu beli kawan. Kedes saja kedes senas. Dodo kepar dia beli. Donyak yang bertinggal di tu beli. Di punya apa tu dia bertinggal? Nah apa ya tu? Nah, dia tu berusaha yang penting raga payu. Jadi panah ya. Jak panah. Pakai walau pas ke gede na perabot raga nganggo panah. Yeah. Pasal panah. Prabot tu aku mana? Penyah, kedes. Penyah. Tombak angon. Nyale ke tombak. Bensik. Ada. Pas ke gede na perabot. Hei, Mana apa menangon deh. Raga ngabo perabot gua dadu. ini nama bensik sendak kau apa prabot apa sing? Dong ni ngapa perabot? Iya ngapa? Mencen perabot beli. Lu ingat? Siapa perabot? Sekan sih. Sekarang tu. Apa ya apa?
Nyangkit. Nyangkit. Karwan makasring ben di gambar lah. Ngabos Setep setep apa? Setep panas. Orang gede. Meratu, adi patuh setep ya Ci. Ini kena. Bondok. Tidak ada ya Ci. Bang ada nyaman. Ayo. Aki boleh cenek nak setep kan aki itu. Bersekat Ci bisa. Ci ngapa ni nih? Aki bang setep. Cuma sedep. Si body gede. Nah, Sekan ah. bersekat Ci ketep nih. Ayo, aki ngalih batu malu. So ada batu. Oh. Batu gede. Sekan nak sekan Sing banyak kedes bang aki. Sekan Ci siaga Ci. Sekan. Sekan. Pasang yang kalau makabar ke desa beli. Yo, siapa masing apa kabar kedes. Benar. Ayo Cina. Sekan nas. Siaga Ci. Lunas. Waktu tu Gede lu lah. Sekan. Sekan. Hitung. Nah, 1, 2, 3 kan nak? C 2 Aduh. Jangan mau beki mula beli nak. Timpa le duri kena. Oyong gede. Timpa le kena. Lo badai nyetep ke? Ya matan cikik gitu. Mata lo anu kena. Aduh. Cuma badai nyetep ke. Mau bading lo. Ulang. Jangan coba. Abure. Bas makelo mesetep ngensak kan. Jadi baru Orang bisa mesetep mau badai. Cuma ni benpo. Kena sakit boleh. Ni mula jak ngawet. Nang Yang semuanya aja mau beli lanus. Mesekan ni dan ini. ani mereskan. Cing mendak banjir benpok nak. Ya lu. Wah, tuh gede sih. Tu kedai sesekannya. Wih, cek. Kedai Ayu nama dar. Jadi kedai sepang. Pasang yang kalau makabar. Ayo. Sekan ni. Ayo, Pak Cik. Ayo. Enggak mau kebar gede. Sekan ni bakar. Lunas, sakit lunas. Aduh. Ayo. Sakit. Sakit. Mesekan sakit. Apa anjing sakit? Betul lah kebetulan. Ya. Semuanya aja mula sebeli lunas. Deh. Nak kaden tanah, patuh terus tanah. Putak. Tutup ni. Kidang apa beli? Kian mune ke mokok kidang ni. Bangkak. Jangan panah. Kejut. Jangan ni. Awas. Weh, kamu yang lagi. Dibujuk ni. Weh, kamu yang lagi. Kamu lakukan. mula sekan 180 derajat melengan ngajak bajang-bajang zaman pida. Yen bajang-bajang zaman pida jam 4 jam 5 subuh bangun. Nyemak sampak, nyampak, ngepel, ngai darah nasi. Yen bajang-bajang cara jani, cara tiang. Jam daso mara bangun
bangun jam berasa kadang langsung nyemak sampat. Dan HP paling semalu jemak dia. Nyemak HP paling semalu. Kondeng naman masubi, subuh mau foto. Nyemak HP selfie. 1, 2, 3, cekrek. Upload di sosmed. Peceh nu gede niki konen lan mesugi. Wih, Dewa Ratu konen ada 5 menit yang upload foto. Ada nanjak siu nak ngelek-lek foto dia, Bu. Dados ngelek-lek. Oh, nge-like maksud yang. Niki pun kan jenak truno-truno kan tenak bajang-bajang kan. Wih, Dewa Ratu ganti kuran pisago milu ngelek-lek foto. Nge-like foto dia. Ane paling takut ya jadi kok kuran nene Bu. Apa buen tiang pisago selat tembok niki nyanan jak timpo bungut tiang pun sana nih. Tapi senja terus kan tiang kenton Bu. Nah kadang-kadang rajin dia. Bangun masih jam 3 jam 4 nih apa? Bangun ngencah tapi udiang tiang jam 3 jam 4 cerah jaman jani bangun kadang tiang ngeleak di natah tiang jak pisagonya. Dewa Ratu, ye, neng udiang raga ngemel-mel pedidian dini. Iraga nak ada di penyoroan di Jagat Chandra Negari. Iring ke sepemargaan dagang istren di tiangi. Sane mepesengan dia Mat Saryawati. Ida nak mesemeton sarang kali. Sake wonten nak pelian biang. Yen rakane mih Dewa Ratu. Aja ayu. Alam, senang ke pura-pura, senang mati teatro. Ian rain niki pun ada ireng tiang. Saja nak bumi lingah ngajak liunge. Ada yang ne leser, ada yang ne ngeseng, ada yang ne tetap, ada masih aneh. Tuh, ian ajak tiang dua gong istren tiang niki nge. Ajak tiang melancar, ring tiang melancar, kan maru senang agaknya. Coba ajak tiang mesekon-sekon, sehingga pelon bener. Makin pangton duka dagang istren tiang, paling melah tangkelan demen dagang istren tiang. Aduh, dagang istri, terus nak medal makin aduh. Weh, nyen kau ya. Ye. Niki titiang penyeroan aduh. Ye, lo jepon nih. Ye, titiang aduh dagang istri. Mat, ngujang ni sebak-sebak. Oh, nyebak. Tan wenteng ternyata nyebak. Siro nikah aduh nyebak. Ada saja nak berkuping di samping. Seng ada gelang orang nyebak. Tuh, ya nak mau kuping, nak mulaan di samping, ya dia cunguh wastane. Menapi nikah aduh au lebak ye. Mula bongong kuping itu pun kuang pereksang ibanyi ke dokter PHP. Oh, napi nikah dokter PHP tuh. Sing nawangi dokter PHP. Dan oning dia. Tuh tongos reparasi kuping. PHP adane. Dados PHP. Kaja PHP nikah dokter THT. Kenton aduh. Apa tuh THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Oke, itu artinya mirip. Ada, kadang anak bening masih ada. Yen ning PHP tuh, ning tuh PHP nih kau. Apa tuh PHP? PHP nih kau penyakit menular seksual mau PHP nih kau tuh. Weh, lengah nih. Tuh HIV ada nih. HIV nih kau. Ada yang PHP nih kau. Menang demun. Oh, wow dia ingat nih kau tuh. Yen ning PHP nih kau. Uning aduh. Apa tuh? Pemberi harapan palsu. Nih kau mau PHP. Cara tunang tiang malon-malon kan. Jak sami PHP. Kan di jomblo tiang makin. Jomblo ini. Ya, jomblo dia aduh. Nah itu baliang ibani nak truno sih. Oh, dia ngale tu nak truno. Man,
Apa kau nyaleh? Yen tiang duren mau tiang demen tuh. Yeh, tunden ngalih nak tunden duren tadi. Oh, nih ada duren. Seng, apa duren tuh? Duda keren. Aja. Itu jangan jadi makin cekawak bajang lagi ngalih nak duda. Yang penting tidak merebut suami orang tuh. Awak di nah. Gelah kal medal. Antiang, gelah dijaga. Singgih dulu satu dagang istri. Di era globalisasi, di zaman milenial buka kene, semetone kari seneng mirengang drama gong Bali. Ya diaton bumi subengangsan canggih, jakti itu. Subengangsan modern, subengangsan uyak sosial media lan global IT. Uyak sosial media. Kari masih semetone semangat lan antusias. Ubur ikan lele. Cakep. Tiang menghibur, tepuk tangannya dong le. Suryan. Sekan dengan pelapon. Ya nak kedang mau suryan bu. Pun, karena sing kene ramene bu. Oh rame yang setro mau sepi. Mula sakla bangke nyingi dengan gelah. Dan sakla ne mantan tuh bangkone durung kari segar-ogar yang dikit. Jang nyi. Aduh. Lah gelapon. Lah bangkit. Lah. Ulian rame atuh lah. Rame lah. Ya kita orang nak dadane semeton mau pamit ya kayaknya. Weh, ngawat nih adi tuh mau pamit semetone jak. Man kentan jene dua gong istri dia. Ulen duni reng dia tu dua gong istri jak. La. Mone dia jegek tu dia waratu meh. Sekan jegek lah situ. Sekan meh. Jegek nak long banjar di dian tu ngabokan titu seng bejenang glemo panggil dia. Awah, nyen korang ni sing bejenang jelema. Dan kentan maksud dia ngatu. Sing bejenang glemo sekadi widadari. Tekan pun. Jakti tu. Teman aten gelahe orang aja gek. Aduh, Jepun. Ngerenep pun. Nyak belikan pun. Tiang pun sewai-wai nyingak kene-kene bu. Nak mula kene. Ada kejengit. Gelah konen manjus nih pun. Panjusin lah gelah. Aduh, metangi niki. Tahu pun. Panjusin lah gelah pun. Panjusin. Bangkong tiang cuma wow manjus. Bangkong orang lah. Mana tuh? Ya natu siramin gentan nae. Nah gitu bermaksud gelahin siramin gelah. Sebagai telantas payasin gelah. Ratu di kene-kene jelek kadang baby sister sana dia. Tian baby sister ngapuna alet-alet tian raja kengken. Niki masalah tian ngapuna kajet usian kadang tinggal rong telu bakat empu dia. Weh ngawangi nyan korangnya nak. Yang sering bagian rong telu. Kan sing tepoknya gelah nu bajang kene nu sembriwing jak ngawak nih. Napi sembriwing tuh.
Gitu bermaksudnya pun. Aduh, udah sak bajang. Jalan apa? Biar kidek tuh pang langsing lanjar ke tiang. Wah, ini. Nah, siraman lah. Oh, siraman. Betul, nyabu lagi. Terus tuh, giring-giring. Sebenarnya abah pikir niki, aduh dunian Riki mesiram, dan takut enten nak ngintip di keduh. Nyen, subekal bani ngintip, nyi marah jadi demen ngintip. Iya, yang tiang kena multi nih keduh. Une ada multi, apa ada multi? Ngintip tiang demen, intip pasti tiang demen. Bula buang nyi, mengken nih, subah-subah gelam papayas nih. Sampun bos me 200 jegek deh. Adi jalan di film-film nih kan jegek lah. Sekan jegek lah. Kadi di film-film. Artis gelah artis. Luna Maya. Dan Luna Maya dan Pujianti Utami Putri. Dan sekadi di Bali-Bali TV ini kan tuh. Nyen orang ini Bali TV. Sekadi barong dance lu atuh. Ada barong nih orang gelah. Pakentan aduh musuh banggaleh kentan ya. Cara barong singa ya. Nah. Banyak cara barong. Jalan jadi ngigel barong. Weh, ngigel barong. Ngigel barong. Emansipasi wanita ya nih. Emansipasi wanita. Abang saya nak wani-wani kan bisa ngigel barong. Nah lo harus bisa ngigel barong. Pokoknya ngigel barong tuh CGT. CGT. Cenik gak itu. Cenik gak itu. Yang keren. Dulu satu ngigel barong. Ini naik di malu gelar di duri. Yeay. Gelar sih. Boleh duni ngerepet ke dan tiang nak bisa ngigel barong. Oh, tiang de muka kan tiang udah tengah. Ini dari tengah, gelar dari iko agat tiang sai mau balik ragaan di bali-bali TV, Bu. Bisa tiang kide ngigel barong. Oke, dulu saya ngigel barong. Ngigel barong. Ngigel barong. Gas. Badah. Aduh nikang wau aduh dada siko. Hadi aduh di malon dia aduh dada siko. Sing bunyi nawang. Tapi nih kok anak muani kan di malu iko ne. Senawangi. Iko kancut nih kan tuh kancut tuh. Kancut. Dan gelai iko. Nah. Nyeng, jalan ngigel barong. Jaman dia mau pikir angkat yang hidang iko nih kok. Ye, ngigel barong. Lah, diduri nih. Diduri, aduh udah ke istri.
goyang gelasan. Dunia nak tu goyang. Ah, sing ada gelah goyang. Dan merasa tu sing anak otomatis. Weh! Ya cara bemper motor rasan. Kejelekan cepok, jak kerjat kan. Atuh, Pon. Napi ni kau ngelendeng durenan. Yang ikan, Pon. Sikit, Pak. Pon. Suan Pon cantik. Nanan dia, ngopak nak dia, maya saga. Suan mau malu bercanda. Ada yang membuat sepemedal gelahe buka jani. Kini tesan unu ke. Ngelah tesan gelah nyama. Mau agong gelahe dia Prabeswari. Cekak dirasa telah purani tangkil ini. Mula demen pesan bawa gelahe ke pura-pura lang ketamanan Pon. Aduh, dagong istri mriki dumun. Ira kok nak mau agama. Apa buen agama Hindu? Wentan yo dalan, wentan yo napi wasane reraenan. Nak patut ira kok tangkel-tangkel ke pura-pura. Nuna sico do. Dan jaro aduh. Ira yang melancar mantan mantu senang. Toh, sing bembok gelahe gen ajumanyi. Mau gelahe ni jangan bekal. Dan kata, aduh kan senang masih ke pura-pura tu. Jangan gelah ke pura-pura. Sakewala pura-pura dalam bahasa Indonesia. Mana aduh? Apa pura-pura dalam bahasa Indonesia? Pura-pura ke pura aduh. Ah jenang ni. Jok, nah. Suot montong malu bercanda. Nih Jani, jalan ni renggelah kamu ke puri. Kadang nak itu ada sangkep di puri. Oh kenten aduh. Nye nawang gelah panggil pansing paling gelah alih na. Nyereng ke pura. Ini kenten titiawan dah. Nyereng ke puri. Sing menyot ideuhek. Kajian sing buka ke kene penonton rau. Tepuk tangan numun sarang sami. Ajen tumben puniki. Titiang masalah kade mangken jak kade asapu niki tidak dane penonton. Niki nyinaya. Seni budaya Bali ingyan Ramagong sane mangken. Sayan rajak kawetanan. Sangkane sireu, sangkane dedane bejantan. Tepuk tangan balik pisan. Puniki mana semangat. Bejantan kaya kau ngiring titiang puniki dedane. Maka teh. Ada nih dewek ini.
Mamarekan dini dipuri Candra Negari. Ngiring sugero titiak. Hijau dewagong lingsir. Dan sanang malih paosang indek kawedanan itu. Punika teh awenan titiang lenggel liang kadi mangkin. Nabi malih idodane sampun sumuyup. Wentane rares titiang riki memarakan. Maka pateh utama Tabeng Wijang Puri Candra Negari. Yen rerah anggulikan titiang sampun punika dados manggalo maka dulang mangap Puri Candra Negari. Tapi malih sane mangken. Ida dewagong lingsir. Sampun midada memang jagat sida kerterahan. Pemakasih. Duan yang wenten pawacanan ida mangdani titiak. Kairing antuk para pengabih sarang sami bau danda mantri. Mangdani sida. Ringgalah semangi makin. Ngawen tenang paseban, mawen tenang parum menawi te. Wenten sane mabuat pacang bawa sang itu. Nah, pangsing sangkan ini dewe kasih. Paseban itu paruman sane makin. Kalimlah, idewe nang kilang idewe, ide dewa agung isir. Ay, mami trang lugro di tiang ratu dewa. Waning sampun mewastu panu mayo kada. Bidadap parum mering rahinane makin. Bau dada tanda mati sampun. Maka sami napak iri-kiri balik pasepan. Durus tagak. Durus, medal, palungo dewa kadi mangkin. Titiang sampun sayang. Mami trang luger matur sisip titiang ratu dewaku. Renggalah sane becek puniki. Yuk tiangop titiang antanan eri sapa medal palunggu padeku. Mugi titiang nenten keni ke cakra linggih bawan palunggu padeku. Yaning kabilih kangka. Menawi tawenten sane babua. Sane jagi medalang palungguh dewa. Durus sapohang pawacanan palungguh. Mangda sida titiang nyampe nyuwun aring kawenten. Sing menah ketuno. Benah sajan dobli. Mami sang lugero titiang ratu Pinako tedung jagat dari kiring Puri Candra Negari. Kewentenan dari sepemedal palungguh cokori dewa semange kadi mangkin.
sampun siaga ketangkilen antuk bau danda mantri ne kami. Nanging mesiosan conin titiang kerbauan palunggo cokori ratu. Napi mina wenten kosekan ring anyana. Ledang palunggo cokori dewa ngeruntuhang wacana ratu. Mamitang lugran tiang beliagu. Madageng sekadiatur pengapit beliagu. Mina kadia pamanamu. Kuning ketaler pamanamu. Napi menausani membuat beliagu. Mawinan palungguh beliagu. Ngawen tenang pase bandeng galas semeng kadimangkin ku. Yening kebilih kangkat beliagu. Durus telang pewecanan beliagu. Paman, Ayo cicia. agung tekening anu. Ya ngaratu aku. Pengapih gelah ini dipuri candara negari. Akitu masih adi ayu pramin melini. Lah nitahang anake buku paman. Apa nangkilin gelah ini di pasepan. Apa nade ani syarat lakar pawosang gelah. Indet napi kuning ratu aku. Paman, Indet cicia. paman subo pada nawak. Puri Candra negara ini kewawaban Puri Cakra negara. Dini yang telah tusing dayang makelit. Ane buah nak besik. Cening bagus. Raden Jaya Sengara. Raja Putera itu di Puri Cakra negara. Ngarsang ngokan gelah lakarang oneram. Apa nokan gelah maka dadua cening ayu dia Prabeswari dekening cening ayu dia mat saya wati subo masih madan pada dun. Sesubane kekayun ban gelah. Gelah lakar nyuk serah. Okan gelah yani dura. Gelah ngide tetimang jani tekening paman. Nanya paman matut. Pemekas ni agung. Mami cang lu gerut titiang ratu di wangi. Nganin ini pawacanan palungguh Kurdewa. Ide Dewa Agung Putra saking Cakra negara. Makayunan daging ambil. Ide yana silih tunggalnya. Kayun palungguh Kurdewa jagang aturang. Ide dia Prabeswari. Tadi asapun itu mungkin. Nah saja paman. Duangung. Titiang wantah make pengapih. Patih utama iriki. Palungguh Kurdewa make tetung jagat. Make pemutus. Titiang wantah tidak ngitingan. Tadi asapunika mungkin sida antuk titiang make. Sing menah yang ketono. Ajo buka atur beli ini matur. Matur sisip titiang Ratu Duagung. Napi malih aturang titiang ring palungguh Cokoredewa. Yen sampun kadi sapunika pemutus palungguh Cokoredewa. Doaning sampun manut puniki ring drestane, driki ring purian. Asapunika daler ring pekraman Ratu. Doaning wenten puniki panggih yen titiang ring niti sastra.
Semar wis saya ruang kuluk ing ayu sia. Yening sampun punika mayusa kalih dasawarsa. Sampun dados punika muponing Semara. Tapi malih Ida Agung putri sane dhuwuran. Ida Dyah Prabaswari sampun langkung yusanida Ratu. Sampun presida puniki becik pisan Ratu. Mom, Ya, kengken marah unuk di disti sastra kita ora sang anom. benar saja tuh. Ane duran, mangda sida kacur. Nang ada yang malu no. Ida medue ke kalih. Benar. Bet rade. Aren itu nesane kayun antuk Ida Dewa Agung Putra saking Cakra Negara menjen mirip ada sastrane ngena papan anom sesai dong ngulik-ngulik sastra pangadau jangan bantang dini nang kejarangin anom itu Li Agung. Tuh kadean raga hidup dini di bumi ini. Medasar ban agama. Agama ini medasar masih ban sastra. Tuh angoni raga tetuladan. Angoni raga titip pengancan dini hidup di bumi ini. Ada sastra ini mau sang. Ayo kita ngelangkahin Karangulu. Sing dadi tuh nyen raga ngelangkahin ane dhuwuran. Sing patut pejalane tuh li. Nah pilih-pilih Ida Agung istri. Ida pinaka sesuluh dikiring jagat. Sing yo patut pemargi ini kedo. Nato kan sing ring sastra lawas sang anom yang dini di Keramen mirip sing ada len kento. Paman. Nawangang di tiang ratu. Udah muda paman megan ini. Memitang lukrong si tiang. Lah nang ideh tetimang tekening paman. Man. Adi kengker. Mangken demen berarti. Mangken demen beli agung. Yeno kan beli agung sane dumunan. Ini Prabaswari. Ipun cegek. Tur dua. Sinadangan ngemulihan anak lanang beli agung. Lian tekenokan tiange. Kalian beli agung sampun nuni. Okan tiange. Lidi Ahmad Saryawati. Ipun nak tuna gomba. Sire sane arsa beli agung. Ngambil ipun dados rabi. Niko sandang kayonen numun. Adi, kepangane subuh liwat. Useng ada okan boleh kita masih okanan. Ngantu maka dadum patuh okan boleh. Wan, Iya di tiang ratu. yang mapan ada atur buku pramin gelah buku Iya itu. daging. Ane jani itu tetangga lah. Ane jen yokan gelah hiasang teken cening bagus jaya sengaru. Tuh, ane lakar sukserahan gelah. Memitang lukrong di tiang ratu doang. Yen menawi kadiasa punika mungguing pamutus palubukun di tiang wantasaire di tiang misadia daging encar ing jerone pamargi sampunang palubukun dewa sumunio malih ring padewekan di tiang. Ayo subuh gitu. Buat dikang paman. Mana dong? Yang arah kedua Adi, ini ngelah kepurian. Inggih durus palu musyokori dewa memarga.
hitungan anak lo haukun. Batas ngalih kuranan kewah pan ngenah. Saja nanom jelekan teken kedes kukur sing mekamping. Lebihan tutur sing meragatang kikit. Yani anu itu satuan lian menjadi agung. Dan supaya agung mandahe peragat pada itu. Singin panipuan. Paman Agung. Mami tanglu gerut. Kengken kena pamane busan totonan. Nguda paman sing setinut teken gelap. Adijak paman cumpu teken wacanan beli Agung gelah. Anak kengken tuh paman. Apa kuang pican gelah? Apa kuang pican gelah teken paman? Agung. Sampunang palungguh syukur dua salib aksen. Menawi para dewa nentan eling. Sira Agung pengabeh duwe deriki. Yen ninik kemargi deyana pangyang ciciang punika. Menawi tan kekayun nantuk palungguh dewa. Dayang pilang. Oke, dayan paman sing kekenok ban gelah paman. Ane jani kene paman. Kengken jeban paman ngeko winayo. Apa ngokan gelah? Idi amat Saryawati sane kaambil dados rabi kemo kepuri cakra negara. Yen subokan gelahe jadi rabi ditu dipuri cakra negara. Apa kel tage paman? Kel bang gelah kadirasa padewekan gelah kel bang gelah paman. Waduh. Sampunan. Waduh. Titiang sampunan siapa niki? Beh, Titiang dan pasti mampu. Banyak nih ke kayun undang teh ide anak tumun. Emat mana titiang akeh tak nonton. Akeh tak unding banyak. Paling sudah Bang Yang Agung ke wilayah mangga sida anak. Matemu tangan kelawan sira. Putra ide di Wagung saking Candra naga. Dibagi duras paling ge palungguh ko dewa. Sampunang malih semuanya. nah jani kengken je peragatang gelah lakar mewali kepuri paman. Bekas rum ide iraka manda taneling Bang Yang titiang memargi puniki. Terus palungguh ko dewa. Gelah mewali kepuri paman. Iya terus jago. Yen Suboy Agung Bang Meragat anggae buka kene. Elah bandu kene Agung. Balik. Ide di Wagung istri. Ide bares setata mau paicer ini dewe. Yang kayun ini. Sira dan kayun. Bahasa sambung nikah ide di Wagung. PKK asli nih kau padat kental tapi malah siki kesat walau nen malu nyamatan yang diagung yang sing peragat bahan gai buka kini pantas ngata pang anak lo besik dikute kayak lansia ngidang membesikkan bahan kini anak jagung. Dua lanjut, jangelah bahan kalian.
Cara makripas di bedek karo muyuk kan genci aja. Genci besu tuh ajak natman si besu. Yen bos jenang jelek, len cenik, len selam. Kadang ci banci bagusan, kadang ci banci beluwung san ci setata, setata ayo cuma cat samanto yano, sama dengan pengadil ide sang yang widiwasa betawangki. Iya ya. Kebiasaan yang busuk dan buruk. Maro aja ngomong amon tuh, maro bangunnya amon tuh, bo hilang dijah yo. Sake walo sing kengken. Didian ngaturan ayah dini sing kengken. No problem, no what. Tak apa-apa. Tanpa soplar hidup lebih tenang. Lebih baik sendiri daripada ramai namun diabaikan. Masa tiang maro pesu, tiang bocaca-caca deh. Pin orangnya kini, pin orangnya gitu, orangnya ngerempuyukan lah. Orangnya layangan pegat, orangnya cenik, orangnya selam, orangnya sing misiatmu, tekengken kadenyet jelemu tetep setate. Ya, cara mau gambar di pulau sih, peta kena boci, bantas boci jenik kini, perang kini munyi kena boci. Di Aston cang mau gambar pulau, apakah jika danau Batu Riti? Apa tuh? Keberatan. Aduh, jelas cang keberatan. Hah? Dini di Cakro Negara, saya ngado banyaknya beracara sih. Cenik cara sih, bang cara cang, wibawo. Rius, ang rengos sojar soplar. Ontian teket-teket-tekatnya nanucil. Luwer binasmi tanpa pui tuas ingulun kaya makin keruduk. Cing biang tuh. Cang pedih nih. Kok cang pedih nih. Cang bengelkas nih. Jejah cikan jejah. Sing? Saya jejah cik. Sing? Ah wong ya. Ajo nih si adom sanci maro gede dan setato ci ngacak-ngacacang. Do cang caca kejen bang cang tif pedih banyak cang gede cara ci cacat ci cang. Cina tip banyak kedai cerocang, bangun payu cerocang, sintang gini. Oh, Tip. Olahraga pagi. Olahraga pagi. Lari pagi. woi, Maro bangun belai. ngen ngobar. Ngen ngubar. Olahraga pagi mulai beses. Oh, badan sehat, payu pesu semang. Olahraga pagi. Olahraga pagi, pasti lu. Ngen tuh. Maro bangun belai. Belai. Lama lengah ki. Lemah ngengkel. Maro bangun buka pintu malu maro melaim. Terus yang buka pintu tomplok ki pintu weh. Leh gitu. Man, Maro bangun, letek lu kunci, maro buka pintu, maro melaip. lengah gitu. Maro bangun, Benar? kletek kunci buka pintu weh majalan bedi turun tangga langsung melaim. Yang ki sing misi majalan macebur ki long mate ci padawang ki. Nah coba, maro bangun, letek kunci, buka pintu, mau jalan bedi, turun, maro melaip. Olahraga pagi, sehat. Sing cocok plar. Cocok ente maksud situ. Cang beceni kene orang cim lai pelantas cang ngeni saya ngado nelenan benek ke. Wih, Cim lai orang kitimpale. olahraga pagi sih kita. Olah makanan. Tengah Makanan yang bergizi ya, Cang. Ah, Makanan yang bergizi ya, Cang. cang satato cang makan bergizi plar. Man, Ya sing ngisi seulung ya. dah. Si orang ngelawan sih.
makannya bergizi itu cero daging bohong. Oh. Beati. Apa Beati, cero makan hati. cero bayi itu. Bang makan hati yo. Wih, pertumbuhannya sehat. Oh. Cero canggih makan hati sehat. Nyang ototnya. Cang sing percaya Plar. Bisa percaya. Mek yan dangin rumah cang makan hati berak ya. Takon cang geus neh. Bikin tuh. Mek yan. Hah? Kemudian mek yan berak di mek yan. Masaud yo. Bikin tuh. Aduh ucil ngelap anak ngelap mantu jauh ragat ngobagen makan hati mek yan cil makan hati. Asal. Ajan cilengo makan hati sakit hati tuh. Melen Cuma tuh. melen makan hati makan beati. Oh, Makan beati. Oh, badan si sehat mana? sehat. Otak si cerdas. Dua Contoh nih memen canggih. engke tuh. Ulian makan beati panggil ke presiden. Untuk mewakili PKK Supali. Udah Woi. luwak. Panggil ke presiden. Maro ke Jumahput saking depan cang. Gosong canggih men canggih. Oh. Ajak cang bapak cang. Aden canggih. Ben. Belen canggih. Bapak cang. Gosong cang. Sampai cang surak-surak. Buan memang. Somong ki. Semua orang sih. Dadong cang sing makan hati panggil mas Presiden panggil. Eng Gubernur. eng Bupati. eng Lian. eng Men. Tuhan. Memeng ki gak kudo ning ting. Tepat. Somong ki. Dadong cang banyar ning ting cang sing somong. Ceuy memeng ki mara surya lagi bungut. Hah? Dadong cang bleganyur nyurya cang sing somong jare ki. Ada. Eng sang Hei, ki. bangko ada anda dong situ bangko. Apa orang ki? Bangko. Alus beda jarak tuwona. Ngin orang ki bangko-bangko. Dodong sih. Alus mendek aja dadong cang nah. Mana po? Ila bedek. Si bungut si sero pangang sero dunu padoh kan. Apa tuh tuh? Ya. Ajo nih somong ki. Cang sing perlu sing tips gitu orang ki lari pagi lah orang ki makan hati cang sing perlu. Wis. Cang bersyukur Plar. Walaupun cang amone cang picang ke di dosa yang widin nih syukur rencange. Enak nado nak gede. Cang bersyukur cang lekat dari manusia kan cang bersyukur. Lek ada di manusia kok bersyukur po. Upah bokaih pariaktam natma nama wasadayat candalat wepi manusiam sarwata tatadur lapapu. Bahasa apa tuh? Masa betaro tuh. Cuma bahasa betaro bahasa genep ke sing dan kena Daw jajak betaro dewa biasa jajak ngorto. Oh, Dewa Wisnu, Eng Dewa Siwa, eng Dewa Brahma. eng Nyen. dewa man lo dumah. Dipisakan si orang sih. Ajo neng somong ki maro dadi gede. Cang bersyukur dari nak cenik karena cenik to mal. Jangan orang jenis mal. Contoh nih, mobil mobil, Mini Cooper cenik mal. Kulu ulo, Mini Pom cenik mal. Rok mini mal. apa nih? Ning nganggo. Ah, sudah dicik itu. Rok mini nih nganggo. Mendem. Sama dengan si melecehkan wanita tuh. Asik ki. Di mana wanita dilecehkan, di sana akan ada kehancuran. Sudah dicik itu. Kawan sih, ada artinya wanita. 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 Wah, wajahnya cantik, baik hatinya. Nih, Oh. niatnya apa lagi? Kalau ada maunya. Ta. Tapi Kepingin. kalau nggak diisi kemauannya, bujolah bungutnya. Wajah tahan kan kau? Awak ki. Bukti, rancang bukti nih kita mau. Gitu. Pokoknya senjen kenal ngake melalui senjen. Bujah mau nih bipuan menurut tang. Oh gitu. Tapi cang bersyukur ngelakuran. Bersyukur ikan lah. Yang cang tuh kan ngalih-ngalih uran itu aneh jegek, Jegek. aneh sugih, Benar. aneh 2 kali pes. Oh. Kurang cang 2 kali pes tuh ya. Tipe dua kali pes. 2 kali pes kurang cang. Berarti kurang nanti pegawai negeri. Yeng, Berarti kurang nanti PKK tuh. PKK maksud sih. Nama romangkat tuh. B3K gitu lah PKK. Oh, itu. Menguji. Berarti kurang nanti pengusaha. Sing, Pembisnis. sing. LV.
Muci LC kurang orang LC. Kurang jang tu dua kali pes rondo. Agak tu. Di jang pes bakat kan. Dua kali pes jang di lemari bakat. Jang di laci bakat. Oh di jangnya di beten galang jangnya seluk bakat. Beten tundon ni. Beten tundon jangnya seluk masih bakat. Berpikir jang di hijau jang paksing bakat. Iya yang ki. Celap jang ke celana celap. Seluk masih bakat. Apa? Lato jangnya. Ki lemah ki ada ante blar. Sen jak kurang ki dua kali pipes tu. Dua nyiksek pipes dia dan kurang gitu. Boleh jang elan hijau jang pes bakat kan. Lemah kita bawa makuranan blar. Tadi rasa can maroma tunang kita sayang aja jajak tunang. Sombong gitu. Tadi rasa apa tagih tunangan cange kel bang cang ya blar. Ais. Tagih kene bang cang. Tagih gitu bang cang. Dan bibi ben apa kaden kita ge bang cang. Apa tagih bang tu? Suwud. Bang Ci. Bang cang. Cang sayang blar. Apa sayang? Ki lengah suwot bang Ci sayang. Suwud cang tu. Wow, saya ada hubungan benar itu. Oh gitu. Nak kerana tu ada problem deh tu. Ada problem ingin tu. Ada masalah. Masalah ingin tu. Atau besek kita ada sengidang cang isen blar. Kengken landa pula tak kan di sini dang jeneng. Nagih es. Pakai es ke sini dang es krim landa ke. Eng. Es campur. Eng. Es jus. Eng. Es apa landa ke ni? Es kudo misi pelak nama modif blar. Umuji es kudo mobil landa nang. Tuh boh. Oh bahasa ngidang cang isen kena ya blar. Ada. Cang orenji. Yang cing ale calon kuran tu. Mau belanja cing apa pesta tali. Benar. Kang Wang mau belanja cing putus. Susuk bentuang tali. Wak apa pesta tali mulas pan jojo liang susuk. Cici lepo jenang kene Kang Wang ne sing cekek-cekek lah ne jelek lah jenang cipo jelek. Yen kirpi cang munyin sih. Pikir Tuh boh. Yen pikir cange doang ki blar. Ki. Cang. Kalau doang cang tapi ngangkap masing kene. Apa ya nak? Maksud situ apa-apa tu? Nah, ki kan doang ki saut be takon cang jani. Oh, cing bang pertanyaan nih. Oh, yen cang jawab harus manupah. Wih. Mencas manupah utang ngono coba pikir. Nah. Man maci upah blar. Engke do. Yen cing idang nyautin pertanyaan cange. Cangkal nganong ki. Terus bukan sih. Hais. Yen ki sing idang berarti cang makanong si kie. Nah. Apa yen sing sesep sing nyak mecelep. Yen sesep karo nyak mecelep. Yen mecelep aku. Rok situ. Jorok. Si aku tu. Jawab lu nak pertanyaan ki kengken gitu. Nak nyesa permen. Le. Nak minum aqua. No. Nak nebak sate. Salah. Mana po? Nak nyelepin benang kosong jauh me. Sesep benange. Benar? Yen kekeh nyak mecelep. Yen mecelep aku di kain deh. Ki bakalah cicang makan sing piye. Rani banci doang. Kerana apa? Batu untung ke kelagoy bisa ngilem. Ulian batu bat. Pelih. Ulian telagoy dalam. Pelih. Ulian yeliu. Pelih. Wan. Kerana batu sing bisa ngelangi ki pelih ki. Batu apa ngelangi? Batu apa ngelangi? Aduh batu ngelangi. Jangan nih. Nah. Apa? Dongkang. Uling sepeng ki petawang cange. Apa basang ni gede perjalanan kecok-kecok kulitnya kakak itu takut cicik. Kita berdongkang jauh ada jangkau makan sikit. Hai, aku tak itu sih. Petawang. Apa? Gladi. Uling di sepeng ki petawang cang bin.
Apa done srining-srining buah lele kok ngarep cek pelatih. Bebek cang kuda medalo. Adi gitu, limau. Sing nak papat. Baci. Siap cang kuda matalo. Cak. Kuda. Lelimo. Pelih nak papat. Tokok. Cicing yang lo napi muani. Wani. Kau nak lo. Aku. Cicing tiang pidana gentet. Suat. Lama apa tidak dua Man, Apa bentuk orang cile? yang dong maca cimpot dan wawu. Satu ne medal tuh. Pelih tuh nyau kan sem. Man tiang mungah sik tuh weh. Alas gunguci. Hei, orang cigu main di jari nih. Macam-macam saya jadi. Tuh orang cibanci baca cimpidan kita. Benar ada cibanci nih. Bikin konek yang mau takon mau jawab Aduh. Cil, Ya. lar. Yen kita ngoci maca cimpidan sing kita cara. Ini nak maca cimpidan. Bang ada contoh ke masyarakat orang Cil. Ingat Cil. Apa muncul nih bara awak nih selam yen kocok tang mekeclok. Benyorok nih. Aduh, aduh cara cicing sama yeo. Nyelek. Jawab malu jawab jora orang Cil. Nak ngupin semprong. Leh, Nak. Minum aqua. leh. Mana Cil awak kan Mana pi? Coca-Cola. Hah? Coca-Cola. 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 Men muncul nih bara Ye. awak nih selam kocok kangen mekeclok soda nih. Orang Cil. Nak api. Cil, lar. Tiang. Mesin cocok jadi menjenik-jenikan. Mana pi kayu ne? Masa contoh jelek bangci masyarakat deh. Mana pi ni kau? Ini cuma gaya bermanfaat loh kan. Bermanfaat. Napi ni kau. Ngajagang seni budaya Bali. Ngajakan seni budaya. Apa ngidang terkenal nanti go internasional. Oh, pangidang go internasional kita. Nah, menci apa bisa ancen nih ngajagang seni? Mana pi kayu ne? Mengendeng sih bisa. Magendeng. Cocok yang magendeng yang bisa yang magendeng. Bisa cuma gede. Cocok lebar. Pakai wanten niki pang beda dengan yang lain. Ngelestarian seni budaya pupuh angin. Pupuh. Moga guretan. Sake wanten artos teh beda. Engken beda apa? Ratu Doako ngartos gending tiange ngangen bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Soplar ngangon bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pangidang go internasional. Cak bahasa Inggris ya. Oh. Pas. Tamat sastra bahasa Inggris. Sepan lar. Pas. Oke tuh. Cuma gede. Cari magening. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Hah? Cang bahasa Inggris. Pangko internasional. Ah. Cuma gede. Ya. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Cang bahasa Inggris. Pangko internasional. Cuma gede. Tidak ngerti. Hei. Lantang situ ada aneh. Mel cek Di mel. walau yene magending posisinya harus di kiri lar. Oh dikit. Ah yene ngartos di kanan. Oh, gitu? Ah. Karena nih. Pango pakep. Matur malu. Matur. Ingat sama bahasa Inggris Ci. Nah. Inggih. Ratu idadane sarang sami. Titiang. Jagi ngewilatin pupuh pucung. Hadirin yang berbahagia.
Hari ini saya akan membawakan Pupo Pucuk. Ladies and gentlemen, Apa orang kita? saya Inggris mula saru-saru gitu. Yen bu anggota tamu ya jawab ngerti jawab sing ngene. Ladies and gentlemen, my perform Balinese song kata song linung. Song kata song linung. Balinese song Pupo Tumbler. Tumbler. Pupo pucungnya botol tumbler. Wah, Kaman jani harus mau tumbler kan? nah Kang Wang. Ule di Panganjali. Panganjali. Ah. Om Swastiastu. Uncle Swastiastu. Woi. Tunggu dia mesti angkal. Om bahasa Inggrisnya uncle. Om Swastiastu, Uncle Swastiastu. Kecil remencang. Endap nih mantra nama tuh tidak usah ditranslate teplar. Oh gitu. Melengah gitu. Nah, cigan dua kelar. Om Swastiastu. Bibiyanum lamun payu luat manyo. Cang jadi Cel. Review. Iya. Tante-tante itu jika jadi pergi mandi. Yes. Ayah dengan tuh. Ai nggih. Nggih yes. Ayah. Nah, Kang Wang anggap lah. Yes. Repeat once again. Apa dari tuh? Wawanin malah pisan. Tuh saya ngerti cicak. Nah. Bibiyanu lamun payu luat manyo. Iya. Tante-tante itu jika jadi pergi mandi. Prinsip lebar. Auntie, if you want to go shower. Ini remencang. Anteng tegakkan Selendangnya yang dikencangkan. Your safety belt. Oh, di bel kan tuh? Your safety belt is kerat kan? Kerat kan? Apa? Ya kencang tuh ton dikerat apa bahasa kerat nah tuh po dikerat kan? Iat naning apa masuwi. Berhati-hatilah jika hendak pergi. Lipar if you go. Lipar kan tuh? Hati penyakit hati itu lipar. Lipar if you go. Tiyo kapuntol bawang angin tasik kepan. Jika pisaumu tumpul, bawanglah yang engkau jadikan senjata. The knife cannot use. Apa tuh? Yus, Dia bundol bos yang hati angau kena. Oh gitu. Si hati angau kena bos dia bundol dong kan. Apa benduran itu? Bawang angin tasik kepan. Bawang angin. Bawang. Onion angry bird. Adi bisa yang ribet bro. Bawang pesikap burung. Sikap. Bisa yang ribet. Tapi kan pun lo juga bahasa Inggrisnya.
pedih. Tebuk cik lah pedih. Wah, cai bercanda kan cai lengkuli. Macam cipedan cing awak. Mau pupo cing ngelok-ngelok. Aneh kene-kene kelangguan cing contoh di masyarakat. Aneh nih kada cing wong di masyarakat. Sing tawang cing nyen gelah nih. Nyen sing tawang ki mirip nyen gelah. Hei. Barang ki mau gelah-gelah. Lar, Jel. Sud, untuk mau pelalianan. Sud, untuk mau gening. Sing cocok mulai ciajak mau kene-kenean tuh. Nah jadi paling melah. Tapi deh kau. Jel, Lar. Yang Ada nih kalau orang gelah kincai jak dulu. tapi deh. Ada berita bahagia. Wih, wah, berita bahagia. Oh. Tapi deh kau. Sinamang sih. Tapi Ajen gelah. Subelingser. oh, bisa nih bahagia nih kau. Belum selesai. Saya panang cai. Tapi deh kau. Ajen gelah subelingser. Gelah. Kalau nikahin ngentosin ajen gelah dadi rajo. Wih, tunggu tiang ini ada raja. Yeay. Candel kecil. Lah dia. Awang cik. Ajen gelah. Dadi raja di Puri Cakra Negara. Ratu-ratu nih kejang tunduk kan ajen gelah. Sami ratu tunduk sarang. Mau banyak ratu. Wih, raja. Nah, yen mani gelah ngada kang dadi raja, sing konyang tunduk ken gelah. Raja di raja. Nyak serem. Serem nih kau. Jel, yang lar. Menci malun kuda ci bang gajah ken ajen gelah. Banget, siapa banget kau bangkit utah. Kuda 1 juta. Yen gelah dadi raja. Si kel bang gelah domas. Wih, kau mas banget. Bersyukur sih penek aja sih. Suk semua udah tahu. Awak ki. Pasti ngawak. Boleh 1 juta ke domas. Tuon ada aneh tuh ki. Takon ada domas tuh kuda malu dah. Kuda domas. Ada. Ya dah. Si ngalet Sing canda gelah. Mani yen gelah dadi raja menek gajah. Kalau jadi ada yang lebih penting. Tapi deh kau. Yen dadi raja harus ada permaisuri. Wenten pendamping kan. Dan malu. Ajen gelang orang ada itu Ardo Naresori. Ardo listrik nih kau. Harus ngarapi listrik. Sing Tapi nih kau. Ardo Nareswari nak lanang kelawan nak istri mentunggilan dadi alaki rapi. Artinya calon rapi. Betul. Calon rapi. Artinya apa ya wentan calon niki? Apa wentan calon? Belum. Belum. Kira aku napi ya makin lo kerap kami wentan calon rapi. Si mulai ngeremehin gelah kan gaya sini. Mantu tuh wentan calon. Bagi gelah hal yang begitu tuh CGT. Tapi CGT. Celik kayak itu. Artinya nih kok OTW. Enggak no. Otonan. Juga ada OTW otonan. Kalian kan nih? Tapi nih kak. Si yang perlu khawatir. Oke. Jika nawang, ibun gelah dadi permaisuri di Puri Candra Negari. Oh wentan ibu udah dong. Gelah uko cekek saja. Cekek. Wih. Tuh konek kelbang. Artinya sampai aja boleh ketemu sarang siari. Belum. Calon rapi ketemu dan naik. Ya nih sebuah kelajak kelah cai jak dua nangkelen kemau. Wah, neplar. Kan dirasa cewek aneh saya ketemu ke wajah ngantin. Apalagi sengten ketemu kengkenan. Susah tuh. Agak cikik tuh kecil. Men rapi. Bagi gelah oh, sing ada nih susah. Sing ada aneh bermasalah. Gampang bagi gelah. Tapi mau enak. Lar. Gelah kan sugih. Ada mas-masan di gedong. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat mobil, motor, semua dia. Apa tuh? Aneh kan ambil yang aneh nih, tapi ini percaya nih kau. Nah, Dua-duanya kan nih kau. oh, tuh sebuah apa? Artinya Pak Wenten kepala nganggur. Ya soro mas-masan sertifikat. Tangan merah. Ampun. Hebat tuh.
Lar. Pat niki. Besi kada mekutang. Dan sami ampun Sudah semua kau ambil. Sampun. Oke. Cil, yang, Lar, Nggih. pangsing kasep, nggih, tutut gelah ke Puri Chandra Negara. Artinya nampun makta kini gampang. Gampang. Nggih. Cara majukut di nata. Tapi ini kau lelor, nak lebankan gelah. Artinya nampun makta mas-mas nganggur. Jak mau jukut luar negeri. Apa? Gampang. Jepang kita mengunci gampang. Yen bo, yen bo ni cen nak lu mas-mas kene. Cok majukut nang kau. Apa Dowin? Can kau. Mamang ge pitung mencain nenan. Ah, sut. Pangsing kasep. Oke. Banyak omong sih. Tutut gelah ke Puri Chandra Negara. Ya sepun terus. Lat. Santit yang uning, napi mawenang sekali ledang palungah cakari dewa. Bibi, saja buka atur bibi. Apa ning rana yang gelang merasa merasa liat. Sing mad-mad gelang ngaju mang paswecan ide yang pramuka. Ngijenin gelah kerahaja. Dini di jagat Chandra Negara. Sane rahayu, gemah ripa mojinawi, tur tata tentrem kerta raharja bibi. Ayo arah. Sayu aktivisan sekali pawacanan palunggoh cokor idewo. Tiang rumah seangayu bagia pisan ada penyeruan iriki. Ngiring palunggoh cokor idewo. Iratu meragawikan. Ayu tanpa tanding, tur maning. Akeh panjake sane angop ngantenang palunggoh cokor idewo. Sekadi toyan pancoran metatakan batu. Titiang boleh taler tretes-tretesan kawikanan palunggoh cokor idewo. Kan kenten dadasnya ratu. Bibi, bestegeh bibi ngajumang pauku dan gelah. Iraga dadi jatmu, nak satem lajahang ragi. Tate nganetin daging kecap sastra, mila wecanan sang meragawikan. Tuh ini madan agama permanen, bibi. Ayo aratu. Sayu aktivisan sekadi pawacanan palunggoh cokor idewo. Bibi, Titiang aratu. memang. Titiang aratu. Ada nih gelah dini di Puri Chandra Negara. Iya dia stun gelah sing nu lah ibu saning ngemedalan gelah. Ngiring ibu kuala. Nanging sayang idane patuh rasa yang gelah tekian ibun gelah. Yen teh idenya memang bibi. Napi patah nih kang aratu. Yen titiang nenten rasa yang patah. Yen ibu kualan cokor idewo, ide yari, wawu je sayang ango. Yen palunggo cokor idewo,
Nenten rasa yang titiang sayang angel. Bibi, sing dadi nak ngeraos gitu. Iraga dadi piano, cara sastrane maosan. I piana entu tuang nginutin sepetitah ide ire ramu. Sepakoning reramu, gitu nyen di sastrane maosan Bibi. Ayo nggih, jati pisan aratu dua agung istri. Nah, dejetubuin lantangan Bibi. Aduh, ampurayang titiang aratu. Nenten wenten manah titiang pacang ngawanang kayun cokor idewa sungsut. Nak kadi asapunika jangan tenang titiang. Nah, dejetubuin sangetang Bibi. Nih ada nih laka raosan belah kin ragam Bibi nih. Neng mahi malu Bibi. Ngiring-ngiring aratu. Bibi kaden suba makelu ngiring gelah dini. Nire Bibi suba nawa. Gelah deman pesan iciang raga. Sinambi mececinga di tetamana. Bile-bile ngemargi yang tirta-yatra. Topina kesilih tunggil sudarmani raga magama Hindu Bibi. Ayo aratu. Lalu ngocokor idewa ngemargi yang tirta yatra. Titiang boleh sampan ngirengang. Lalu ngocokor idewa meraga suci. Titiang paling nenten meraga kedas. Yen gitu, patung tuh demenan Bibi ini tekan di depanan gelah. Ayo sayu aku pisan aratu dua. Sake wale kene nyen Bibi. Ini nabi ini aratu. Wenten api nih kayak ratu. Dadas jak ngelinan pisan atau badanan palungoh cokor idewa. Gelah nak jejak pesan. Sepemargen gelah ke tetaman. Jak hujan lantas Bibi. Kini jerem-rem bumi ini Bibi. Ratu dua agung istri. Dadas jak sabah ajarahin cokor idewa. Palungoh cokor idewa jangan bikin titiang. Kocap, reng dijeja wenten sabah. Rika wenten toya. Reng dijeja wenten toya. Rika wenten kauripan. Menawi sangkaning palungah cokor idewa setatemiatnya. Mawi nang wenten sabah. Wenten rares kauripan kadimangken. Riki rencana negari. Yes saja. Benar buka raos Bibi. Kenten kemana untuk titiang ratu? Bibi, lamun gitu, lang iring gelah ke tetamanan Bibi. Nyanan gitu aja ke anak bumi. Ayo ratu, yang neng asapunika pewacanaan palungo cokori dewa. Gantos tuh nih kejebos. Titiang jadi ngambil piranti dulu. Nah pemunat kejemak malu piranti nih Bibi. Ayo ratu.
Titiang Ratu. Kini asri tetamanani. Isekar tunjung ane warna putih. Menitih ya bedangin. Sada kembang tejani bibi. Ayo Ratu jati pisan Ratu dua gang istri. Punike sekar tunjungnya nedeng kembang. Kucinakin bibi. Di sisi kelon. Bunga sarwa barat itu mentik. Di sisi kaur bunga sarwa kuning. Di sisi kaji bunga sarwa selam. Tutu bibi. Di tengah telagan mentik tunjung mancawarna. Luwih pesan kasrian tetamanane bibi. Ayo Ratu. Saat make lengan titiang taler palungur cokor idewa. Punike kangin warnane putih. Kau warnane kuning. Kajeng warnane selem. Sane bedelon warnane barak. Boyoja asa punike Ratu Dagang istri. Benar bibi. Kini dua pengayahi kayang memula bunga muluang. Ayo Ratu jati pisan Ratu Dagang istri. Bibi, Titiang Ratu. laningan tulungin gelah jani ngalap bunga. Ayo. Ye ning asa punike deres-deres mengarti. Bibi, Titiang Ratu. sudah liuman bibi ngalap bunga. Niki wawa kidek di Ratu. Nah tutupnya malu ngalap bunga. Nih gelah lakar ngalap bunga. Deres-deres memargi ya Ratu. Berapi niki ya Ru. Gini-gini petangi lumon Ratu. Alon-alon memargi ya Ratu. Ratu dua gang istri. Gila mana bibi Dewa Ratu. Ayo bocokor ini mau ke dipandang nih ya Ratu. Agut teten uak wadok malu bocokor ini. Agut nepis mantan nih ya Ratu. Aduh kewal sakit bibi. Saya dapat ngelananang. Ku diang-tiang makin nih ya Ratu. Miring udah ada punya. Titiang sane duwe panah. Jero. Dua gong istri nih tawang. Ngawak saja nunyi. Nawang bicara. Alon. Aduh bibi.
Ada swinten Riki ring ketamanan titiang. Napi larah jero Riki. Yening ngenteni wae. Jokori Dewa putrane Gesang Nata Raja Patih. Inggih Pak. Titiang putran Sang Natara Riki ring Puri Candranegara. Cuman ragane sira. Titiang mewastoi Madewi. Tiang lunas. Titiang Ilatus. Titiang Nunas Sampura Ratu Agung. Titiang saneni wakang panakran. Pekadekanin kadiasa puniki Ratu. Ih, dong nih, sebuah nengelak. Kerana yang dua go istri kanin. Kebani, pelaksana pentet bani bertanggung jawab. Alon kene alon. Udiang alon-alon, dua go istri kanin. Loh, ulung kabe itu. Nah, waktu di darat itu aku Titiang sane dua. Titiang presido jadi nandang kedua Titiang. Titiang jadi iring aratu tuaku. Ring nijo cepat dotnya motor. Iring aratu tuaku milik kosok kuliah. Itu. Beli. Men saja buka raos beli. Lani ring gelah ke Puri beli. Kejar saya iring aratu iring Titiang. Main ratu bertanggung jawab iraku. Lan, lengal, petangi. Puri ratu. Alon Maria Ratu. Nini dewa nakengken. Dengis bukan anak sakit. Singgih Haji aku. Titiang keni panah Haji. Kengken, dewa kani panah gitu. Inggih Haji. Niki wenten anak boros niwa kang panah. Ngenain sikian titiang. Wastu titiang kanin Haji. Anaknya gitu. Tinggalan nih dewa kepurian. Penjeruang? Titiang Ratu. Kabeh okan ilahi. Iring itu dua. Jalan nih. Mana go? Ini Titiang Ratu Dewa Agung. Ne ada jelema dusun main ngejek Kang Bakes ne ke Puri Candranegara. Mirip jelema nenenan tuseng nawang. Nyen nane ngelahang purine dini. Mirip jelema nenenan tuseng nawang pamanago. Kengken kekerdan purine dini. Nejani pragatang, kelesang pragatang jelema nenenan. Ini Ratu Dewa Agung. Yen kadi asap muni kemungguh pawecanan palengguh dewa pangyang titiang yagung muputang jatmani puniki lurus palungguh palengguh dewa. Pragatang, Inggih telah mewali ke Puri. Lurus margi. Iya. Saget ada jatmu. Celapat. Bani ngayenang kanin ide diwangkung putri. Bangsing salah yagung ngematiang jelema kewala tusing nawang nyen jatene cai yak lu bani cai mai ngayar waro di Puri.
Nawa kadidang Gusti Pati. Titiang mawasto imateri itu. Tiang lunas. Titiang mawecake padukuhan pandan. Iri goreng kalangin wano pondok titiang. Uling tengah halat cai mai. Inggih Pati. Misi ngae sungkan kanin di Dewagong Putri. Mirip cai nawa. Yen sube cai bani ngae usak ini puri. Sing bunga. Jiwa permanan cima ke pangentoas. Jani. Kabeng wijang puri Chandra negari ini. Mau kedulang mangap. Sing bungan mancut jiwa pramanan. Lunas aku titiang Gusti Pati. Doleh dimuncul kado tane. Ne lakar meragat ang cai. Mapan seolah sini sing benah angon sesuluk. Ampun Gusti Pati. Om terus aktif. Sega. Ya. Sakit anom celapat ngaduk satakan buku kini. Anom anak mudiang bener tege mai. Uli ngangkul-angkul karang kepatiannya tinggal tiang beli dini gelur-gelur. Tuh kaden tiang ada musuh tege. Dong beli nagih ngematiang jelemane nenenan. Nyen beli ngoren. Oh, mirip anom doseng nawang undo. Kengken itu Dewagong Putri. Sangkan yang jatman ini, sangkan yang jelemur ini. Itu Dewagong Putri kan ini. Ben bani ya. Ngejotang urep mai ke Puri Chandra negari. Yen sing prakata sina wong bumine wong purine sangkane jatmah ni buka kene. Oh. Ulian itu Dewagong Putri kanin gitu. Bener. Menyen beli ngoren ngematiang. Iya. Buen anom tandero yen sing sangkane tedong jagat Chandra negari ini. Duh kapan ya Agung menjalan. Nen malu beli. Nih jani tiang metakon kapining beli. Menapa takon nang anu? Nyen raos sang beli dini tedong jagat. Anu metakon nih. Sekian anu metakon nih. Iya. Aden ide Dewagong. Ane nyenang dini di Puri. Sapuni kedalar keto masih ide Dewagong istri. Tuh. Ide Dewagong istri. Orang di tedong jagat gitu. Man? Beling sap apa beri nyarung sap. Uli pidan ida Dewagong istri dari tedong jagat. Tuh kaden ida Dewagong lingsir ane madan tedong jagat. Kengken nyat bini jani. Non? Yang Yang gitu punya nanome. Apa ada je pemutus saking tedong jagat Chandra negari ini. Sing mejukungan Agung menak ide Dewagong lingsir. Cutet sing balu punya nanome jual antos. nah yang orang ngantos kalantosan. Ini cai ajak tetlu dini jani bapo medakon kapening cai. Nyen sujatin ne adan cai ne. Uli dijo cai ajak tetlu. Nang tegarang matur. Nawaga titiang Gusti Pati. Titiang mawasto imaderi. Titiang mawet saking padukuhan pandansi.
iri goreng alangin watu Pak Kupon. Uling tengah alas gitu. Nggih watu. Keginan di tiang wantah asik. Moboro siri goreng alangin watu. Rikalan di tiang moboro. Sakida dua gong istri sanekan. Di tiang lunas pengampura ratu Gusti Pak. Oh, made nak sing agan manah ida dua gong istri gitu. Inggih Pak. Ulian memboros manah kidang gitu. Inggih Pak kadiasa. Oh, pang benah pun bapa matur benjap kapin ning ida dua gong lingsir. Agung, Inggih titiang Ratu Dewagung. wong muda paman kegesonan menak gelah kepurian. Mami canglung gero titiang pangabeh duwe. Ewawu titiang wantah ngiring hang pawacanan itu Dewagung istri. Mangda sidejo mau putang jatmane puniki. Sakewantanipun yano pangabeh duwe talar. Nadak sareu munggelang nyadelang pai bargine punika dia mawina titiang purun mendak inggih palungguh dewa mangna nya sida jeung wenten pemutus ringgalah punika sapunika mungguing Dewagung. Om, Kiciang Ratu Dewagung. aja gitu buka atur ya Agung. Patut kadiasa punika atur pengabeh walungguh Cokor Dewa. Napi desane mawinan titiang nemalanginipun Agung pacang mademang jatmone puniki Ratu. Sane kapur damo ipun nak nenten ngagen punika manah Ida Dewagung putri Ratu. Nesane kaping kalih yening padem ipun dirikiring bencingah. Pastika nirdon puniki yasan penglingsir palungguh Cokor Dewa. Ngupo pira bencingah purine dados ledah puniki Ratu. Saja buka aturan nom. Gelah jani sedang kemengan mapanokan gelah sedang sungkan. Maman kengken kanah anu jani. Matur sisip titiang Ratu Dewagung. Yen dados lungsur titiang ring palungguh Cokor Dewa. Danda petangguh ijenipun Ratu. Mangda mersidangipun ngeling-elingin puniki kepelihanipun. Yen saja gitu buka aturan nom nak saja untuk misi. Dijadi gelah lakan ibakan danda petangguh teken jelema ini. Mana Gong? Inggih titiang Ratu Dewagung. Eret, celepang jelema nenenan ke kerangke. Iya ning ngumwe kadiasa punika pemutus palungguh Cokor Dewa. Duh kapan Agung pacang purun. Bang Yang titiang mau putang jatmane puniki ngeredipun ke kangkeng. Sane makin lurus palungguh Cokor Dewa. Aturang maman. Inggih titiang. Mana nom? Titiang Ratu. Jadi gelah kepurian. Inggih durus-durus Ratu memargi. Mula naget cai jak terselung. Buang cai mati dia muncul keres Agung. Walau kene ne jani cai sing bungan mati makan di tu cai di kerangkeng. Kengken. Lah, jani dot berjalan Agung. Inggih titiang Ratu Gusti Pati. Mainan baca ini. Ayo Cik. Gak bisa memulai. Ne tagenang iban cai ne. Duit tuah laksanaan cai ne sing nawang unduk. Lunas apura titiang Gusti Pati.
Ulan tidak saniwa, ulan tidak menerima kesenangan. Nah, pengelingan iban China ini pengelingan. Sing bakat bani anu aku berusaha. Selamat datang di desa sampai jumpa. Kau nak petet, tu kisah bisa macam orang petet lo. Par, foto par. Macam par. Dilarang parkir di sini. Tuh, Ci. Puri Chandra Negari. Nih, Niki. Apa? Lan betik, lan. Aloh nak maling mereka ni. Makin ni sepi ni. Ini nah. Lurunya saja. Urus ay. Swastiastu. Ibu. Ibu. Bu. Bu, ibu. Mas ketan. Ini nadi dewa. Ibu. Aja nak mudah ibu ni hati-hati ya. Ampura ibu. Ibu adi kena saya tawanya. Awak. Bener nih. Niki ibu, Beli Agung. Niki sampun nokan Beli Agung. Icening bagus Jaya Sengara Beli Agung. Uli puri Cakra Negara. Tungni okani dewa ni. Raja Budera, Raden Jaya Sengara saking Puri Cakra. Patut Haji. Tiang Saja bagus. Bu, Haji. Mendija aden tiangnya. Ini kelbang tiang. Makin dumuning. Cening menang Riki. Ibu jangan ikin aden ceningnya. Ye, Bu. Ye. Cening ayu mat Saryawati Dewa. Medal ning. Tiang ibu. Jantos ibu. Tiang kali kepupur ini ibu. Aduh, tiga juga hati-hati. Jemput naik ke tengah jemput.
lagi bertemu neken ibu. Ane cen iki bu, ane moko, ane cara cela nih kok. Ya, cening, Nika. Ane cenik, ane cara toke kok. Toke, apa gue nih? Dedek, tuh. Wah, itu. Nih, rakan Adin nih. Iki bu. Ane paling sugih. Ane Jani, mara ketemu cepok kan beli mai sebuah mau bekal mule-mule. Mas-masan bang Kenadi ke banglit tau. Lar, hei, anget. Aduh. Adi, this is for you. Pun, apa pun? Apa lu kepuri ngalin? Ngalin jangan. Mare ngangor cepok kena subuh bang beli mas-masan. Kengken engkel dadi kekurangan yo. Beli paling bagus paling sakti nih. Dia nadi saya percaya. Sekarang tak kena aja Nadin nih. Jakti nih kaji. Saya wakti cening. Mau ya kenten, ampun dados tiang sarang le. Ketenangan ji. Nah kene nyen cening ayu. Dini dong cening. Kesarangan belen cening. Merarasan cening salang kale. Ibu sarang ngaji lakar mewali kepuri ning. Nggih, jenan kenten ibu sarang ngaji dumunan sama kepuri. Dumunan ibu aji dumunan masatekan kepuri. Rayonin. Ah, rayun si rayung. Adi, Tiang dia dong. yen sujatin pesengan Adin. Wastan tiangnya. Oh, Tiang dia Mas Saryawati nih kan dia dong. Man dia dong. Sire nih kepesengan dia dongnya. Adang belene Nggih. Raden Jaya Sengar. Cocok-cocoknya dan itu. Saya Ah, lo Jepun. lo Jepun. Ah. Soplar. Sing. Sing gitu. Sing medakon. Wah. Saklek bako dah. Ada can sing ngomong Hei, utawan sih. Barang ceng rayu. Kening. Ada cewek kening. Rayu. Balonku ada. Adi cara ngempunak dekar aku Anak-anak nih kau. Rayu lagu anak-anak aja. Boleh cina potong pentang pentung cara balon. Lagu sekan. Ane sekan. Sekan. Balonku. Ada
Zaman jani sing perlu kita cukup satu gaya satu kata. Apa tuh? Sangi. Patuh ngajak dua nih nenek. Nih ngajak ngerum nih sange sarangi gitu nih. Tuh boyo. Yen ngerayu cewek, skill lengon. Boys, sekali sok gengsi. Cara cancang bisa sulap. Bisa sulat sih. Sulap edengan. Lo jepun. Emang gue yang beli. Aa bisa sulap. Bungut. Lo jepun. Jangan rongong Kami cek jelek kan orang. Aa bisa sulap. Beli bisa sulap. Benar. Mantro malu. Oh mau mantro nih. Meme. Wah, tulung tiang meme. Adik itu mantro ngerayu nak lun. Minta restu pada ibu. Lo jepun. Tiang beli. 605 nih lo ke. Oh gosok 5 dia nih. Yenyak membomik berarti sulap beli berhasil. Gosok ke nih. Penipu beli nih apa sing mau bu? Masa? Sing mau apa nih? Nanti pada ngadain. Cang, tampar sih. Kali kesempatan gengsi. Yang ngerayu itu harus singkat, padat, dan jelas. Lanjutlah nang kesempatan roman-roman bareng saya itu. Beli agung sayang. Segenang beli berjuang. Tiang mendoakan. Abang beli satu kencang. Ingetan beli. Terus ngebutuh materi. Beli skincare. Terus dengan nyandang 5 tali. Adi jegek sayang. Segenang adi mirangan. Kirengan tiang. Beli kaldu kian. Yen beli mula ngancang. Ingatan hati. Asing makajak ban materi. Yen beli majaki. Asing nyandang 5 tali. Ada. Cek maceki tungange. Buat bidan jangan gelalakar juange pun cek maceki tungange. Kalau sengapun aku kancut beli nih. Kancut napi bisa ngancur. Kalau ada jangan. Beli agung. Mungkin Adi. Coba makeloy raga marah sarasan. Mungkin. Beli agung kesandekan dong, Mon. Sandakan. Beli agung kaya napi tan wedang. Ngopi. Kopi nih ke beli agung. Tadi mulai kopi. Liu nih ke medue wedang. Mas, dia mulai kopi. Nggih. Kopi kain kadir lah. Kopi selem tiang medue. Selem. Kopi susu. Oke dong. Kopi bubuk. Mas. Bubuk. Beli agung.
Wenten malah siki Agong. Kopi apa Mendo? Kopi ane paling mal. Selam, susu, bubuk, mudah kunyang dong. Mudah. Ini paling Iki murah kan? wenten Orang beli nak sugih. kopi tubruk. Apa kan tubruk? Tubruk? Agong buang. Jak. Tubruk. Beli Agong. Ken Adi sayang. Ken. Beli Agong seken api tendemen jak tiang. Seken. Ken. Adi nu ragu kan kapitresnan beli nah. Ragu beli Agong. Adi, Tiang beli Agong. bata Adi bisa ngorang kan? Apa tago Adi? Bang beli nah. Nage Adi nasi biang beli. Nage Adi Berlian. nasi Iya. berlian biang beli. Nage Adi Bang. Bang Nage beli teh. Teh Oh yuk. Ya lagi masih. teh. Celak nasnya. Woi, Ken beli soplar nage teh. Tanam tiang di bang bang. Ya nanti ngajar teh. Teh. Tiup namanya. Wah. tiung ulang ulang saja. Tiung betul. Hei. Tiung. Beli Agong. Ken Adi. Tiang sudah ada rasa jak beli Agong. Sudah ada perasaan ya beli? Nggih. Men kengken lantas. Nejani. Ada aneh kalau orang tiang jak beli. Orang beli aja mirangan orang. Mungkin tuh. Sirap yuk. Hah? Halo gitu. Sirap. Itu ya ampun nak kentong. Lar, Cel. Ya. Cewek zaman jani yuk. Berapa ini kau? Cara mesandal panip. Kemudian kenal jak suba genit. Wah, lu kenapa nak jak segerap? Harga diri ini kau. Gak diri. Ada cowok murahan pulang. Tolak mantan. Adi. Tiang beli Agong. Sing pantas dan adi ngerasa buka keto. Marer agama kenalan. Kemudian awai subuh ngajakin sirap. Man pun api makin beli Agong. Lana ya. Ada bubuk, jemput. Ada bubuk. Ya kan bubuk kalau kalau ada. Dadah kan bubuk. Dadah kan bubuk. Beli aja dua nih kengken maksud beli nih. Ada tembang nih tiang ireng dua gelis stand tiang. Jak dua barang tubuh. Pokoknya lo Jepun bubuk aja, bubuk ada kasur. Jika nak bubuk cangmang nak masih bubuk. Cang kan man. Cik cening alas ini kelih. Yang ada ketene kelih ngalah kena cinian. Jeng. Kene Sarena. Beli ngajak dua, ada kena ajak tiang. Waduh. Kalian ada kena, ajak kayak sayembaranya. Sembaro. Ye sayembara, nyen jane menang. Langsung ngidang bubuk jak yang. Weh, semangat cang. Lama apa deh, lama apa? Bebas, beli ngajak dua nentuan. Weh semangat cang, man bubuk cang. Kiba pasti kalah pelar. Gitu. Ya lo mam laib, ane berak kencang laib, ane mokoh si gidang laib. Sing ane muko, ane tegah terus cang langkah nih cok. Gini sini. Tidak ada udah gitu. Sekan dong. Ya lo renang. Lemar renang. Cang ne berak kalau ngelangi. Hah? Yang ki latar batu nyilam. Sing. Muko tuh kamang yuk ini. Sing ada mokoh kamu. Pasti nih. Pokoknya cang makan dulu. Cengkol mardo kalian. Kalian itu.
dalam saja beli madirita. Sejatine kenahnya tuah momor. Ia masih tuseng menyet panahnya lakar ngenain gelah. Ian mula sekan teh ia ngeladaya corah bibi. Tuseng lakarnya ia ngireng gelah mai kepun. Ngeluangan ia melayang. Masih tuseng ada nawan ia ngelah panah. Gitu yang bibi. Ayo, aratu dua istri. Sayuati pisan sekali pawacaman palung jokori dewa. Wetu kangen gelah bibi. Bile-bile jani pemutus ide yaji. Panglima deripta mekrangkeng je. Kudang wai kaden lima deripta subuh mekente gitu bibi. Tusing lakarade nih ngemang iya nasi bibi. Bibi, Titiang aratu. aja abang lima deripta nasi kemana bibi. Palung jokori dewa. Jadi maktala jangan. Benar bibi. Kiwana singidana bibi. Jembak masih serang kerangkanya. Itu temasnya di gedung. Anyih aratu. Ya neng asampun itu. Titiang jadi ngambil ajangan. Munaki bibi. Tinggal yang nenek ngalade teke bibi. Ayah aratu. Aratu dua istri. Dikit yang sampun makta ajangan. Bibi. Titiang aratu. Ane jalan, lani ngalan lagu majalan bibi. Ya nane ngalan ketare raga bibi. Ayah ya neng asampun itu. Dulu serus lagi. Pina makin sampun panamayan titiang pan. Titiang kusuk serak kulit aratu. Limade. Dia beli ngeraos gitu. Ian mula konen wanang ngiragane lampu. Tusing lakarade nih ngidang mati yang beli. Sang meraga pemutus tua ide sang yang widiwas. Buaya jat mematah tadi tiang beli. Nawa titiang aratu dua. Indai ke puniki titiang sami. Oh iya jocokori dewa sami. Entang sangkane titiang. Iwakang panah ring cokori. Cokori dewa nenten kanin kami asam ini. Limade. Tuna subuh pejalan nadane. Beli. Lihat yang ada ngawen nasi. Beli ngajang malu nah beli. Udang wai kadan beli subuh makan tadini. Titiang aratu dua. Enten purun titiang lunas titiang bangun. Akhir kehidupan titiang aratu. Cering doa
Ratu. Lan abang malu. Limade. Lilunas lan lilanus asing. Inggih Ratu. Serak masih malu. Celanan kerangkeng ibu. Inggih Ratu. Ini kade asapu. Sungsung sodi kang dicatat. Limade. Lan mai malu beli. Ada nih kalau raus sang tiang ragan beli. Ni kan gengken. Lu demen itu. Sama yang tiang yang sing ngepinah megase ente barengnya belingatin tiang mai kepur cek banget bang tiang yang sing nawang kau kene penadene Nawakan tiang Ratu dua kubis. Ini ke puniki mulan tiang sana. Mulan tiang patut nerima kesengsaraan kabiasa kumis Ratu. Limade deh ning raos kita iraga muru tusing jis tata benah dogen bisa bener bisa penuh nah kebenengan jejani penuh ane mata pelit nah kangwang sana malu Nawakan tiang Ratu dua kubis. Di tiang sampun saya tuh. Yen patutnya di tiang padam, di tiang mepamit ring cokor itu. Yen kantonnya dereng panamayan di tiang padam. Di tiang aturan urep ring cokor itu. Padam mang di tiang satu. yang sing ngulian tiang kena panah belini iraga tusing lakar hidang kecunduk beli Ya, sekali nikah Ratu aku. Kecunduk utawi patemoni ke akeh taklar pemargin. Wenten sangkaning rahayu. Wenten taklar sangkaning pemargin di tiang matamu sarang kuaku. Makadakanin kadiasa puniki di tiang lunas pengapura Ratu. Limade nire beli subanawa tiang Ya Prabaswari Nyai. Tusing nawang lak Nyai dari luar. Sing saja Nyai ngajia kekertan kurine dini. Main-main Bang Nyai. Main.
sayang tiang. Lebihan petok. Siap. Aman agam. Iya titiang Ratu Agung. Nih jelema nenenan. Tu bejang di kerangkeng. Nu masih ngewit cara dini di Puren Gelaheng. Mirip jani panumayan jelema nenenan mati. Pisang. Matiang jelema nenek. Inggih yen kadi asa punika mungguing pangocana apa budak pangyang ya Agung. Muputang jatman puniki. Sane mangke hiring itu doang. Belesang paman, belesang. Lestari. Sing menyet Agung. Teken solah ibane. Jelek kan teken cicing singal jadi. Bos montos sih itu dua Agung sih. Pantas saya merangke. Nejani sing san saya lapu udah dike. Sing tolehang iban saya ne. Nya adut teken di dua Agung putri. Waluyan yang lucung ibu kang bulan kene pejalan. Nah, mirip jani panemayan saine ne pusaka karang kepatihane lakar man gede manjut ibu perbanan saine. Saya ajak ke lu ne lakar meragata mapan solah je sing anut. Enten mana titiang merarapi di Ratu Agung istri. Bedek aja tuh. Jadi lakar matiang waktu. Iyo, siru tidak. Tidak. Sakit anom, nyak-nyak. Enom. Yang Kengkian mirip lihat anom nih. Peng-peno anom. Nu malangin pejalan Agung. Mirip anom ada. Pekingkian teken jatman ini. Li. Do kaden beli nawang itu dua Agung mau pica danda pedangguh kapin ning Yai Madirip do. Do jani udah nagih matiang beli gue. Nak kengken su jate ni undok ke. Oh, Ya, mirip anom tu sing nawang. men kengken. Mapan anom tu sing nulis tu sing nepoken. Ken-ken jatman di dusun ini. Pongah juari jatman ini ngeremeh ide dua Agung putri. Mirip do seolah ane sedang tulis. Doangan sesuluh ini pang dua tekeni pajak, pang dua tekeni kramang. Mirip doangan anom sesuluh. Li. Ni jani tiang medakon kapin ning beli. Ku tiang Yai Madirip do ngeremeh ide dua Agung putri. Do kaden yang uyung di tengah kerangkeng. Sing mau balik ide dua Agung putri ane ngeremeh di Madirip do. Tom, Ya. dik Agung nyatu, jualan tos. Agung benar ide dua Agung liksir. Berapa kita ngorok ada yang lain. Mon made sing kengken bisa. Dukro di tiang Ratu Agung. Iya ciciang Ratu Agung. Mami tang lugere ciciang purun matur lingge palko kodewe. Dua ning jatman puniki sane sampun ke kerangkeng. Purun nipun ngeremi ide anak ide dia Prabu Swari. Punika dia mawenan.
Ida Dewagung istri mapaice wacana manane sida titiang putusah mangno mademang jadwane puniki pandetan susut rurut puniki linggih palungguh kodewa iriki rencana negari. Titiang ngarep. Manut sekadi atur pengabih utama palungguh Cokrodewa. Ipun matur kocap madiripto saning ngeremih Ida Dewagung putri. Ledangang palungguh Cokrodewa ngayun-ngayunin. Punapi imadiripto ngeremih Ida Dewagung putri. Tuaningipun menang ring tengah kerangkeng ratu. Ya, ratu. Inggih titiang Ratu Dewagung. Yen sangkane pamundos palungguh kodewa manene dan serot puniki puri canda negari Bangyang Iagung meragatang jadwane puniki. Inggih. Mirip cai subeninga kengket pawacanan Ida Dewagung lingsir. Sangkane solah caine sing lah cai panglogike. Pangsing ne duwut tekeni panjang laksana sane corah tekeni. Bulus kadut ani agung mancut iwo pramanan caine. Enten bersidang ipun madam makanan. Dan sido antum titiang dan sido Punapi mangkin. Iya titiang Ratu Dewagung. Yen kadiasa punika wantah titiang menang. Lungsur punika pusaka. Doan panas. Adeng-adeng beli mundut pusakan Ida ne. Inggih Bangyang titiang punika. Yen coba saeninga yen sing sangkane solah caine kanthi panjenengan puri candra negari ini medang. Sing bungan jani cai lakar mati. Sing Kengken subuh kerasa bahan cai yen sing pusaka karang purine cendon. Enten padam nalaripun. Aku Yang itu beli. dados dados sing nyekade. Menawi cejat mau utama puniki durus titian Nang ngatur bener e. Nawang titiang Ratu Dewagung lingsir. Titiang mewasta imateri. Titiang mewet saking padukuhan pandan. Iri koring dalangin wana pondok. Yen Ratu Dewagung lingsir jagi bekedah madam ing titiang. Titiang madarbe pusaka alih. Puniki anggen
pasti ke titiang padam arat. Kung sesikapan duwe pusaka pun. Inggih titiang. Titiang sampun saya ke Ratu Dua. Om, aturang ido de wakung lingsir. Puniki ratu. Mayo pusaka ne ratu. Inggih titiang puniki. Atur pisan ratu. Pasti ke puniki utama pisan pusaka yetot-yetot sampun padam jakane puniki. Ai mata itu. Antara cai mata dengan ngelah. Anak keke nututi cai bisa ngelah pusaka utama bukan. Nawa ke titiang ratu. Kadiasa puniki cerita nyate. Nuduh cening dewa jani meme bakal mangi dewa panugrahan. Rimanante iki kang pusaka mayo. Ini jani terima yang cening pusaka mayo ni. Ngaruan kadge mayo. Sing jadelen ane mewasta pusaka kadge mayo. Saksana. Temu halo muang kabi penaya. Yen bungkuran ni dewa nemu ning baya muang kesengsaraan. Temu tahu metu kai kita. Oh bakal mawin nang medal pusaka ni. Muang tanu juga. Itu nyen masih. Kang pusaka inake pangam. Mana tu?
pusaka nene ane bakal ngidang mancut urip ceninge. Elah kamu tenang pusaka. No cening luwungan ngerasa pusaka nene. Mangke memang diproyok uang sulit. Lu aku aneh kayangan. Ngejani meme bakal mutulak wali kemu ke dalam kayangan cening. Paman pengabeh utama itu di jagat Surya Dwi. Agung. Semenyat. Kena bangingat ang meli. Kapan didiangkan ngeling. Bas moto dilah perlor. Dong diang sing ingat ang masih. Anum. Benar. Kena masih bangingat ang meli. Agung. Kini yang nunduk beli ni. Ada ni beli jani tekuk. Beli lakar ngalih anak beli ni. Imadir itu sagat ini dapat ang beli. Dong ni pianak beli warga madir Ini bapanak beli. Nenek malu beli. Ini tiang medakon kapining beli. Tuli pidan beli ngelah pi anak muani. Ya saja. Kade nimbok tetelu ngelah pi anak bajang-bajang. Wih, tanero kanom. Tangus bananom ngapelak ang beli jani. Sat-sat ngai sak-sak ini gilinggah. Nunas lugaro titiarat dua kum. Sepisan titiang yagi matur. Duaning menawi temangkin galah panumayo. Sihin itu sangyang paramo kau. Sani maperagayang sangyang kita. Sani mangkin titiang pacang kuning ayang. Yening enten iwangan tok titiang. Wentan pitulikor warsedo kesane lintang. Jagat Surya Dwi pene. Karja kantok ratun neng cakera negara. Hidup Gusten titiang. Hidup dua gongling ser-sedo. Hidup dua gong biang sedo. Hidup anak yalet. Puteran hidup kantun barak. Mangdo nentan kebutong ngejagat Surya Dwi pene. Laris daibang titiang. Bakto titiang ke tengah kewana. Mangdo nentan ke tangga. Angkan titiang piana. Titiang ada duku ada ike.
Duaning titiang wantah pengabeh. Wasanin titiang sikian titiang duko kawi. Titiang wantah ngawi-awi dadot duko. Punika wi mate ripte. Ripte metegas kekarangan. Wantah karangan titiang itu parinamu. Angkanang titiang pianak. Maka yuktenipun mate ripte. Nenten jawenten tios. Wantah sang Prabu Putra. Maring jagat surya dewipe. Raden Jaya Semara maka patut kadi putera Jogori Dewa. Nom, doakan sing pada mang beli daduagung. Subuh menyat gelah paman. Yen sing tos ni manusia luweh utama. Panjenengan Puri Candra Negara itu sing nidang matiang mesok. Ane dong nakane matiang teken paman agung dicening bagus. Sane lakar sedayang lah. Lawangan citra ratu. Cening bagus si Dewa. Ngang mai metangi pawaken aji. Perangi Ratu Duagung. Das ubui agung no. Tuh beli nyala nang gedak kan sing beli ten berpikir. Kawan, Ya. mula sang kaning sih wasui canida yang perama kau. Radut pisan Ratu. Si dolandas gelas tunduk jani teken ukan gelas. Kayun palungguh ko dewa sane mangkin. Sesubane ke kayun-kayun bandelah. Munguh itu di purana ni. Jagat Surya Dwipa kelawan jagat Candra Negari. Wah matu. Radut saning Ratu. Tadi mau canan. Ada jadi? Abang sida jangkep. Lah lakar nyangkepang ukan gelah. Pacang pejatuh karman palungguh kepada dewa kan. Nah sajano. Icening ayu dia Prabeswari dekening icening bagus Semara. Yan menawi kadiasa punika pemutus palungguh kepada Pangyang titiang iagung nada bau perkara kami. Mana sida jangkep ide yanak apa kami. Mon kengken ni dewa. Nawa kaditiang aji. Yen kadiasa punika ping kedah ati. Nenten burung tumpal titiang aran. Titiang sayu. Yo. Subuh ketinga ban paman. Inggih titiang. Paman warga. Dengan paman joh-joh kapining gelah. Abeh linggih okan gelah. Titiang wantah sayang ke Ratu Duagung. Itu masih cai ajak dadua. Iring satu okan gelih Raden Semara. Bangun bener nas jalanu sakit bener sing mati pisan. Yang bangun ang ban sene ngalang. Ngompak malu pas gedang pasang pisan. Paman, Inggih titiang. apan subesida jangkep manut kayun gelah jani. Radut. Tanya nilap dabdang pekerap kambe ni cening. Isubane ketu lantas. Puputang wicara ni jani. Antuk muncarang para mesan. Oh, santi, santi, santi.